Okay, bakali tambaya froni dunduko ana manjigani program ngana ka ndwale me live so okay. Tambai masia tambai froni no borom dunduko bro ne berani awale igirek bore Lenga anamanga gani program mana magade de na ranzengu froni ane so masia mundunga live rogana Yeah, mina rogo post Facebook okay. Yeah, continue it will go live so yeah, no problem. Yeah, ipaka sene froni no borom dunduko midu imana rojo na yechi gerek bore na gani program anamanga na ranzengu wana mwingine grogo phone kimenga announcement ngame wetope kinana ikafaradi pa nebi parani ngazande especially chipo leadership ngazande so sorry ke bit late of kanto ngani program about 1 hour ago but I do know the pakara power sarani ani yetikile bole nga late but of mutama phone yo nika jonera ni no grani ina pidarani ngani nga live the program anamanga hanga it's a free program gumonade kelimo you're more than welcome. Wanade kusungo sedeka jani you're also more than welcome. So wafugani ka fulani mechoro hana anaka fulani based on the majority perspective chipaku sana hana sana hana go ngame go decline drogo leadership ngaga zandere ti neye begine wala tie begine ale tie be ogwa abatogo do awale wala tie be aporo wala tie be system ngaga linga because anepa orenga nga zande anaga kina kusaya ro sinu pangaga leadership so chana ya chimanga ni pakana kusana betul kina ho remo kanyame anta ngaga kina peroni but kana sungo be ko shigo ho anake pangame kura pa kina ho sabu pangame ani da kuchugu situation do anya malero ane dunga pan manga da barani ogroni nani na follow kwa pangaga leadership putinga azande na ogroni no goya maybe chalongo opportunity for ya onini inipana sarani aida to position ndani ya wale sasa na ikina anaka sana shirishiri chipaka ino exactly gipare walichato nani na walichadani na walichando nani kwani sio ogwa sana he anada kaika sana he ani minani wabinene ne pepe chile kadwa kusana he ya bonane kafuga ne ansa kia wo kina ya buga wa na gulisha pa no botu ndo sio pakara garan kusa wala filani na kiso gene be hapo wala filani na manga hapo wala chini dani kutini baraka so kan sana he dudu sana he anakena ina wali kipare hapa na so cheko kwa nina kwani mifando kumbatayo mina hangu kwa na burondo nduko ana sedeka fanga chipaji pare na wenengo duse na zakabera kino gini panzonzo no mangi watu wa ntoro kuchina anikini kasada ka correct chirani na kanukumbata so masia mumaya sana wala kini na upload yeah bakari tamba so mena ngo wate ogwa borona birani please mu kenga uli comment nga kashidunga muna jana ne wenenga na muna birani wenenga so tidunga gupado ho yes indeed ogwa pana manga planio gani political leadership nandu kena kusayo be tina ye bedungwa pai and then anabiogwa pale okanyame Masia yes sorry to interruption aninga live Facebook yote aninga live yes I'm working on it so just take time ka load so okay. Yeah dungwa factors buduki na ho anakaja hanga anakaya na gani analysis ka peke gini apa ini an hena gini apa na biha anga gupana
nasa gani leadership china decline na gini ndo hena ogwa buru ne go leadership gini power gini influence du beyo lembe ka change painani so chidungo gwa hana ka furachi papaha chidu bara minika hinti uli paitoni nga gupanga tana japadu na gani decline nga ga leadership wachaga kana kusayo bamba tapahadu ongame gani ya leaders ngogu yoduku mbatayo koda chise chiyote nyomuse chiyate and then koda chise and then no nyomuse. These are two key things meada ka furachi papaha bombiko oguyo kanalimbe kanyame okay ana ili songora te ana fungo ili sofu yote watado ana ili songo yote chidu chikida wale ngame so kasidungani na zona nikiame kinanani no boru kinanani watado ana fungo ili sote ogwa pale chidu always apani duke na hungame homa felini munada kanjara chipapo yogu pangogu kamuru kujihe ka sahanga chidungo gupana manji so gupadu hongame gupami na pengaga koda chise chigani abaro kumbataye tele animobi ngatunga ha chogu apana bodun ko manji chi the current leadership koda chise chiyote and dungu gania leaders ngogu yodua wale nada kaye they are following the same thing and then chikin tunaka pakara wale nga china manga pa fulani ni bak pakara ha guyo kati dungame ine yaha kadara koda tisa chichiyote so bombiko gupangame inandu ina bikina gipanga gidu na manyimba tano tadu na du chifungwa gania leaders ngogu yodu du awalere so anakanu waka bera ha awalengame burgi pale du namanga that's why so hedwe ni yana awalenga very challenging frani and then chino do kupangame ani ese kanjara nga korogoro gane bipayo jin hedu chama nga chini wo chidu dungwa ndo hedu kina chini wa mina ino ni pehere chidu ngahangwa chipo kupangame ani ngare kuchogwa pangane ke bienzu nga watadu boro chidu watadu kurapake na hobele wengo gukane kane misie so chidungo guli padun so yeah mpide kuragania aborokinji iye so anaka communicate anaka furafura yeah mose dinga kakaranga ki camera nga horizontal mose kakaranga camera nga horizontal because kuchuma landscape karaganga ate ile kina ka mwenjeyo I can't. Okay, that's all right. I'll be back short. Wanna pepper. Okay. Yeah, so chidungo gupa nambu sarane. So guboro kaduna nyomu ka join gani conversation please mukia message fare then minika ki the link follow direct and then mukia se cheka kayeka join nani so chidungo gupadu so garenga mina process panga anendunga live on Facebook so we are in a software na mbusa so chidungo gupadu so chidungo gupa anada kayeka tingidoro ni nani naka peka gulia pa ya duho iniani tipopogwa panase sawale tidu leadership madanga kana kura paikia and ine na guniana me kitchen guni ba kuragba anene ngini podunzun ka gunase sate so kani ningo hote so tidungo gupadu so gupami na pet popo gupangaga koda chise meada ka pehe kini yugu piapa sanga koda chise no nyamuse chigani a leadership bomba tapaya manji some years back ana bihe chigani a leaders specifically nananinga nunu kumba kibya kuchiba kusono ya do pachi occasion ka afura and then bakusono na afura likini gbali kini be microphone beko kini aku kisingbako kinduko sungo sende so you know gulengo go example gu video leke na berani so gulengo go example mi apehe kuchigupangame nyomuse chigani a leadership oninga public figure
onikini zakama nga pagi dulere anikini BAB aborokini BHB monokalu yobere ka birarani mwanga anidu akodanga chirania da tunachi kinalo makodanga chiro no guboroche kamoni ko chiro nenete and then mona yawo ke kata bero kina kuchirani nga anidu amanga ya yani deception dungani yani mona tambu ogupani yame wakwambe chikino kini kandu kabiso kana gakunai so ejahene nga piapa chidu gu video ngane ana mabihe chama fu bianara go fu kura aboro na fu dungwa aboro kabigu panga gan kina gani abaro kumbataya munanduka ka rufo ga college otadu ka be microphone be ga college kanyame you shut up and then sit down wakanya wuli gude dungani and then kuru aboro dunga go aboro chana fu ili sofia na manga pagi dule kina kuchibanjerani so that's the first thing me adaka pehe bombiko kaboro gbari nga kanyame because ya asoga watadu ya sengani kini manjogwa pala it is because ogwapa ya na karagachiro foro singa kino gwapa ya mama nga aboro nani ani jihe rogu nzingini hane wenenga bombiko kacha dunga ngame ginine duna manje we kini dubale ngame gure chinga gu beta pae ngagu kana franga chipapa benya so we kini dubale ngame ogapana manji na manji ni gurogone nanjaga audio boromo Patrick Zamanya kushi audio and then kuraburo ki respond chipapa ha jahane na manga na bodundu ko kana kuchibanjirani chidu gumo ini henganyo muserogi payore watadu kodat serogi payore mweke kapenga fulani chidu ani eseje kanjara nga kurogoyo bomiko gu ogwapaya manga bichimo kuraburo kana hono bihe tikini ka boili ro kuraburo tina tatangoro aburo and then hoini ke bieni ikini tunaka ka respond kuchini tikini dawre ngame ina sogar so gurapa kini dubale rogoyo ngame gu power do bero gu leadership nga gamu muna influence bero instead mu use he ka koda aborosa mukini use ha wale nga mukini yana ngame munanya ejiyore na nga gama enemies mukini deploy aborogo internet itunaka ka manga ka kida ambegbena message for aboro ka intimidate aboro gwa hene na bodun ko na contribute kuchuga hatred kuchugupa ngame kamvroda dunga leader aboro ne ka hetero begu garu kuti zinzikiri a behavior mamanga hamo yugo hofa aboro no boydunduko so ejahene na de upangame aningare krogoe wenenga bomko chidu gogwa hena sarani kani pingo nyomu gani a leaders ya watadu na create gupangaga division na gupangaga inanga zangaili so fugani a leaders ogwa panga tunga po gudule sore gane to kanambu sambusa so but ma walenga clear Okay. Yeah, I think agwapare anamatona ka fresh papaha pabangalebo na ogwapapeke mo ino bodunduko but gupangada ka na gupana yawe aboro sumoni kaza pa kaza he azan yola aboro on bugwe pare ani bigi pare aboro kisumu basic doke atatapangani so bahane bia abure paido ana matona ka fonali pa kaza borotini kaza gani abaro kumbatachini ngagukuta sokote yesu ngoko ono heda ba borore consequence nanga ha chinike na bakare division farani kuchini chini kasarani ani dunga wiki ngaza ana matona ka bia wendi basasi matona ka mangarani okay yes better kina ni kan ya ni ke bia wa ga wana farani ngane ni ke bia kini sunya ka mama kia he we ya dangarete tiane biere chima tona kadawa chio but at the end of the day umungali dani kabe ko pare mulipanga mozato maana kama mangu pare bio duma mwangi he ipa twabe ko saazande kusende rogu logara ko ngaga sa Sudan wala rogu suge leadership do rogu lingara ngaga sa Sudan because charinga for as a leader nyaya waya idangalite ya okay amunga fio tidule ime kupaira kamanga Guboronga leader, your leader to be challenged.
leadership ayo boate na leadership ayo na go pape singa abor no son ka tabe forote no gumo duna ngoto go bera liro as a leader mun panga leader ngamot but a true leader no sungo ka jago enehe ko banahe kuchizi neighbor niyo waya sejenia kuchini nikini ka jasi chini kamanga apai kuchimwai aboro aidaha para kamudunga monga leader aboro kito na ka criticize ro ba dani aboro criticize ro muntana ka intimidate aboro muntana ka kindiga aboro wala muntana kamanga aboro apaya genesa aboro munipanga gumone leader ngamote mone manga emotional reaction leader because to be a good leader Shada Boyamba hang patient and get it has to be deep. Because at the end of the day, Boroni can sing out a kipakilika passport. As an ayam singer hen, Agong abrote. Alright? O yasing or on kneeling. Amdungo Guboroza to Naduna attributing Anga Galida. Ogwa Boro or Guborona singer or day. Unke power in Munko use wisdom could deal in any. Agwa borone abena panga we nike ka sengaro ka bishira paragida mi kuchini kitona kama mama wala kitona ka sogaro le onke panga we inika tsugo ke bigger reaction why ma react ko chugo senga hene why ma karaga pa kuchini ukidunga mukaraga pa na jinga wala mukaraga pa na emission buduse aburoi no ino ha kuchini mungali da aburo kijajro and by the way any of example kamudunga leader muni panga moduna bakale reputation isho Guboro, Abunganga leader, yeah. Ebeni kani lose it. They have nothing to lose. Nieke kakura ki sengero ki pekalika pacho paro. Mukipanga wana kurogana kenga tebiko leader ngenti. Lakini gumanga leader munipanga me. The image is very important. The reputation is very important. Okay? Omoye ni ka respond kuchigupai. Aboro ni page paparo. Aboro ni page paparo. Munipanga mudu ilka scrutinize fugoro shishi uboro ye kasengarole. Because you need a bigger wisdom, you need a bigger intelligence. Wamaka karagapa kuchini as a leader. Kuchini kam karagapa kuchini na wisdom in a very leadership way. Onke power nga ubogwa da senga he wala bazile ki boro la page paparole. Awonika dismiss na bodno ko sa ya ziledo. On bingo mwa filana pele ka senga filani. Lakini kipekelika hapa bado mwa yoko kafara wala nye wanyeli kafara frani. Ako kupala lengo nganit. So ajapali nepeka hai minapehe based on being a good leader. Dunga pa manga vurugani lingara vurugani society nga zande. Ani ana masese nga gane leaders ana mapeka boko ya patch popo yo. Okay? Au kuraki na nga majo au kuraki na ngarengo, au kuraki na hado ngarengo ya but gupa mangi ngawe majority of leaders ya maja ogwa paringa personal. Without knowing panga personally as a leader, as a public figure, muni panga munatiliga maboro, munatili ficha naga community na munatili ficha naga lingara. Because zinga mukisobogiro, when na page kama nangera beyond kuzinga kama ngaha over waboro na criticize role, community manja gwa na kuragba. Upamun kama ngaha result ngaha guborona asinga role. Na isevide behe na alisongo hali uchimi mukuya kisa na ngwani kyao nda oma yao bolishino boro neme ne ya project mangi miyane ya pa gusinya mama ngawa wale midu na mangi pachi ya froni kuchini mbunu keba wale ngawe ze kitu lukajo ogwa borduna negative mentality, negative thoughts kuchiro. So going back kuchigipa sana yana sana ngawe gini paidu mangirani awale gyole ana bicarana wakana anaga kusaya ubolide shuna ga sa Sudani hali Daniel ndia sidu mangihe wala anidunga aboro mangihe wala kusisi mduvuru sa Sudani mangihe. I think it's a combination of all the three elements and even beyond. Because kanyanga mebesa anade kasuma kabile mkina leaders gay behavior no. Aninga aboro we should blame ourselves too. Because example
kashidunga alida sidune na gipanga parakati se da barano pama na temase right uzamani ye ka divadira ni kini afro na mungi wala ni mungi wale inipa ano songo sande wa boro mera kanya ina barano kana janga rogo pate ha dongwa boro kena rogo linga razande ni maja pai ni magida paki yani ina bisho ga pani dudumo kanya rogo yo wenenga before aboro ya kuchini but the disappointment mangi ngame aigia parakati se ya lide se ye na fulani nga o fulani morogo kwa bonna fulani morogo bonna kinarani na dunga spectators ani du no pushugu ajada nga the division ne ni kale ge chiga yo sun kena rogo air condition yani sun bes kya telefoni kya wana onu mangiwale ani kisugo ketona kamanga wale kasenga fulani amanga onu awana onu mangiwale ani kisugo kini kiziboro imangine ejapare so leadership kina rogo leadership na donga master plan then anchigani nga boro na donga gwa boro ne feel ga plan ye na but also the other element nga system gani system ne anga straight system ngani te system de yamangi he ka divide up and the result nga ga hadu le biani he mangi burgani community te nga ima divide up kina gani community ni sante communities no boyo nduko ma divide chioni kale lakini aja panga filan naida filan te filan naida ngasho chipo limo kupanga position base and the system ne wo ya design he banko gine kon menga chironi wa borosan kanya ka sogoni interest because yedro nunga on chironi wa borosan system aida ngati system na gunda gonde on ka tona ka kura ma powerful uchini system ka ya dunga na control veronia so ku system du kani ngara yes set deliberately chipa beta borduna power beyo ubagirani ne kani dunga ngani kirani babesi no sumo dagbarani nga division dagbarani ko chinani fokolirani ikizu muchigo ya aliyo kwa borona rangu system ne ini benefit so that's what these three questions combined together kama jomo kurasaki can get do better no you have to really look into it combine all na bodu ndo kobiata but Yes. in saying that mera kan umbata ate minikafu yeah asia yeah Yes. Kinabole ngodu mapehere pagudo namanga also good system nga ani anga gani political system setup che working for the community te reason me apeti ni ngame payadu guregbo vura tuna dagbachirani na ulina ninga bare tomburo yo kan zaka follow gu pana mangi abroki mobilize the Ghanaian leaders no boydu ki mobilize nga induku jubayo there was one of the MPs kinaboro SPLM na ke waraga fko kyan ka kujinga nduko kanduku tomboro ya and he's one of the core and then ko dunga Pascal Bandindigu waraga ya kyan kinaboro SPLM na ke waraga fko kyan ka kubalinga kanduku ya and that's why kura borandu that's why kwa ndunga chini. So you can see ngame there is a political move here. Kashidunga political party na advocate nga kaborondunga chipokupanga kaina zale darugo genera goya. What do you think it is? Gini piopo duche yugo. We pakini dungame ya sana nanda sana he as a ina bantengele ngako kuna dakanduka nuko undo gupadu tomboro yo. Iranbi amaka nga kakudangayo ya. You can clearly see ngame borodudu lenga sekare. Kuna da kandu chipokupanga kandu ka bigina ka ino gine paga kora godu. Kuna da kandu koyo ka betenga ododunzu na ima boro gine podu na manga. Ikika chaka kundungaya.
kwa gbali chini kina ni kina ngbali ko kina kandu kita DMB yo iki jabro ki nga inokano iki ndo vogene nga iziko bar ku kuma ngi kina wo kindu da tomboro yo wanduko kandu ka dayo sangba kuma ngama gupare tribalism du dagbachirani nga zande na abale ukuma de kelimo korogote yani mu osadika sananga chirongame ukuma dwa onerimbe ka dwa nga intermediary na blocker like yani tipo imwechi ngame iya sadika limo korogi pare ka zahe na ka yena gu power du be nga ga uku irambi ka banda community ya ide dagbana kora bach papa vote ukuma kini distance tiete ni kusai most di kabere ngaliro ngame gi gani ukuma ne chichipa zeleda watadu chichipa kupanga ka fu zeleda fa boro watadu wide gire ani munga kuomba tano so wananda ndu kukundu adai kitina ka sovora katna ka mangapa kineja inanga kina ukuma kini gbali belewe nga ine de ke jioko ka sovora kuchiko so tikini yebele na kurapa tikini yebele na kurapa ngame okay ga yeah manajana yeah menajana ja yes so tikini yebele awle no kurapa so mako tikini ukuma kini yenone kini pegu pangame ina so ku imbovora ikini jika jayo kini aku ga ku meridio idisamu kona ga ko gudeo gwa pale ono bigini panamanga awle ono vora na manga kini tomboro yo wasakale duho isungu pahongo yada kamanga hate so ina bieja pale ni kina bangli so hanedo awale chada ani bingo ni senga gani gu set up system ngaga politics du planio chino undorani watadu cho undongorante so mukuni bigu pa hane bale ngame kinaja sakale ngaga irambi nyone ina gbali kindwe imia bale yuru rakite giro wiso borhoni investigate gini pani mangi gini borodu ini minute watadu gini pani mangite rakite giro wiso ikiame azande duni ndukanu keima abale. You see, it is a political setup. Chipoku pangame ngodo abale imi kuchirani. The same thing ikigbali kindwe imi azande kiruki yekushe kiame abale duni keima azande. Gulenga wodu ya folirani dagbachirani. Ono gani a politician the worst part nga ha ogwa Baksono Dulere, ogwa Patrice Zamene, ogwa Nunu Kumbale, ogwa Konga Pasquale Bandindi. No ogwa Bruno Boye dungu gani a leaders. Ikiongo nga kivongboye wakanye yo jikona dada. Borhona frate. Chipopo gine. Chipopo gine du chama nga chini wo. There is influence ngame. Pana miye bihe. Rogo gaya conversation ngame. Wapani manjogu Dulere. Ina ya guparenga very sensitive kamfuranga chipaya ima vongbaro kamfuranga chipapa aya iki mukini onga monakanya mukini ongo gamaboro dule nekpi borho wele na ku public ka protest ngame jipadule le tina affect gani community jipadule le te ara kiongo nga dada kineli mo ba amina fura jipadule but kamu bingo for hote so tikini da wale ngame enmity ye create hena onga kin no zongo gupangame ke no solution ku dagbachirani watadu ko yuzuge influence as a politician tipo gupangame ka koda gani aborosa ima fail nani and then wale itna kabira kinanani nga anidu ngo gwa aboro na senga gani a leaders of course aboradu na frustration na bianara go begu pangame module munosungo sunga ngo mochedule na ngo guboro ka boro yana ke kisa na nganda gipadu na mangale gini podo na manga muna ma ongo wadada kamfurangate and then ankini gupobelenga kini gibangi sa leaders dulele ina tayamba ya kutomboro yo kini monja influence oni ya wale koni moingo wale ya oni moingi dulele gipadulele kini yebole na seteja pale you see so a leaders ya ma failiran ki fail ge ya boro ki fail wadu wana fara wale gukura kurogwa boro kina ho ka singo vudu tomboro bele ya
kina dagba gani a leadership so ka boro zinjana me kuchiro kini wa danga ke birote bum ko ni mo ino gunu rengo dut paparunga gine oninga gani a leadership anada kapegu pafuro ni ngame goni a file berani goni a file na baha berani ogwapo na manga ku bichima na uru aboro mo ino pach papa bara aboro na onga ana ongo kuli dungwa pa ana danga ka furachi pa hate begu pangame ka aniza ka furachi pa ha dungwa pa ni keye sangame ana expose chirani ni chirani and then ngame political consequence kina chininga gaha nga munuka nuka kusapo gudulele consequence kina chininga ga kurare bokina nga munanuka kusapo gudulele mukunkan kama dungwa borobele in danger bombiko gupanga gu sensitivity ngo gupare chinga very severe so mukini gunde kini jira wale na ngame kamunuka nuka pehe yani chimo bi pachin mo ananjara rogo gani payanga jaja wenenga ginu gule nyane ka pehe ginu gwale ngaka anale ngaka pehe aniki file hekimbo ngame uru hado adu chini so eja hanene obodunduko the current leadership duareme they have to call themselves aminga failure completely mina ape uli na I think muna janga hate ngbato gupana manji dagba chinun na ba ko sonal yanu kan ka be microphone be ko dagba aburo kini ame kusungu sende ukanya uli gude dungako oninga leaders ona manga gipare aburo kini bienga gbaiga monokanu wa wale kanya fuboro oni kojitsironi oni sungu kinasa mukuni manji pawa gudule dagba aburo you know sometimes idwe ke accept gayo failure na gu bagbana paye manji heka mislead gani aburo kick divide gani aburo bakusono ngai jiore aburo nunu ngai jiore japadure gulenga gu division na amanga nga life dagba chirani so eja hene chima damage gani reputation and chima da wale chiduna lead kuchigu decline nga gani leadership sa anchikini dwa wale bele ngame vulnerability rogoraniyo ogwa borona daka play politics nga anza njetabani you know inada kaduna influence lirani nga azande and then ikituna kayena kino gwa boronga sanga guborona awuli kanga paki tunu ya bamko weni kama yanonyo kino yoni ka influencer kino yoni ka pe gwa pana abamun ka manga hamun ka ya besinga Mr. Nam Mr. Yes muko bane changa muna manga sungi ka pepe achika wali gwema manga za torogo yetsinite mun ka manga fuga maborote yane jaborine boydu nuko creativity achi ngeke yengo walenga isyangaro monga leader mukiyengo ki create ngo gupae nika zalia roga community yoki yengo ki mwengo gupae aboro nika bihenga giparete muno oguyo kena no manjihe nina manga ha nikindo mwengu bagbag bane pa nika bombiko pagu duane ngame aboro bie ngame kasidu ngame wonunwe ye lia manjigale kidu manjigidule ki manjigidulele pakena hona ka jegu wene pare kusayo ngame kama manjigi wene pare mukundu kini manjigu bagbag bane pai nika bagbena rago chidungo aboro guwene pa mo manjele na ba na wipe kusayo mipenga wale jeja aboro gumungale kire kiboro mo meno pachi papa guwene pa lia manje fu Western Equatoria and then kine kada chigupanga na manje ya no gude I think yeah me good na bondo sometimes back I can't remember I have to go to the could be in a po good kini kpi yeah yambo good ka perform or something and then confusion ki manji bundu ki me good this alone na damage ga boro reputation bomko kan ka paita kan manga boro pirogo ga leadership tima wipe guwena pana bodun ko na manga kusai grani moino na barani bate ogwa kurake na nga gbagbane pana manga mukie kisungu ngolu kushiroki asaje ko kuko ka pegini podun ngogudu mukudunga sinsia fa aboro rengo rogoroyo watatu kamvura manga gbagbane payaha mukie ki apologize aningo azande anina bakale hombo pa rogoranio anambo pambo foro barki gareke mainga hate kandara karunga walenga gani leader kirunga rogo media wale ka franga anikidunga na ngbara gonga aboro lingalo ke bingo ninga gibole na representant ki pengo gunyi ke pana ka songo da aboro chite so anakan wacha wale kaduna confidence nga a leader berani go guyo na roku girani so tidunga gupamena deka ade Yeah.
So gani Yeah, anyway, Facebook gani Facebook Facebook, now? la Facebook. No, it's tinga not possible because me try Yeah, anyway, having tinga. ani nga live TikTok yo. So we are live in TikTok. Ogro nebirani awale especially TikTok yo. Garenga anamanga show anamanga dede gani program anamanga ranzengo ogro dunga familia na LTS TV anafura dede ranzengo kapika agwapane biparani nga azande na bipagani lingara nga gasa Sudan. So mai mungi ni grogo kanyo ne bi post ana mungi he ngawe ani kafurani mechipa gini pa yena decline shipo kupanga ga leadership vuro lingana nga gasa Sudan dagbarani nga azande gipale wali chato nani na wali shindani na wali chando nani kuoni chana yawe chimbamba anada ka frach papa haye gi weekend la anime anada ka sasana kusana hele keno wali gipale ato nani bambiko ani nga azande chida wali farani ngawe leaders bale baranite anafrani nga leaders berante at the national level. I think ani manje rogo TikTok mu invite rogo TikTok and then ani ki manje kina rogo TikTok. No, mo bugina lamba. So okay. So mundo korogo TikTok iki di request fare. Okay. Use guy na ga phone, yeah. So but inajua naja because we might connect ro. Inajua naja unless if you want to appear. So mumbo kina go best inajua naja. Okay. Yeah, inajua naja. So gusana hana sananga what caused the decline among Azande leadership in South Sudan? Is it the people? Is it the leaders themselves or the system? So nini yawe anewe gusitweshe dani kuchini awalenga Azande rokupanga leadership for South Sudan mina frachipa highest level which is national level rokusunge mubulimo rokupanga siasa politics aningaza na madikla na gani level madiklan and gini pasa kupanga we andiklan chini faichimi minebenga me kan sungane basic blaminga au kina leaders ido ili sa kupale ani declaring ngaza ndo kupanga leadership kan blaminga leaders te nga borokusa kinya aborudu mongio ka blemi panga aborudu mongio panga idiklan na kemianga sisi minisato so faichimi minebenga me it's a combination of all the three element sanga me gani leaders a mistake no yomongie aninga borozato a mistake na hwana mongie kan contribute kuchubi pale and then gani system vurusa Sudan ya China shikili chini ondo nga boroya mitono ngambata na gani leaders ya duna opportunity kama ngawena hapa frani meanga ya mangawena pate but ya duna opportunity kafu wene leadership system frani ni kaso kandaran kanani kina boro kumbatayo bado opportunity le ya janga hawene nga chipa kayugo frani wala kazaka bangira ni nga borote sa we ya jihe ngo gyodo awale ya jero kupanga we paraka kampanga ga felana kuchikini da awale nga animoino odo duna sofura na dagbachio ikinu kuruchike nga master planner duno sungo ka bera DS kinyame ondu kamanga wale ondu ka sobra na filana ondu ka senga ferani ondu ka manga wale nen gan wikine sikane rokoyo nga boro ngawe anikini manena ni for you ono biya dole dungron kina ho na maduro kamba nga filane kuchini chikini sarani nga tona ka sai ya fo da kuchio Mbiko yo no sumo ni soyo yuro no sumo kalige ya konde kini lige ya kini bulige boda kini plan biso ene afro fulani ondu kamanga ona onike pa kasenga na romo onike pa kasenga filani kuchini sokete kini bari dagba shabo dagbarani ani duna sovura rogo social media ani duna imo chirani ani duna sovura nga shabo ani ichigo ikisungio bes ario kaibirani wana so vura dagba chirani gule kelenga ngani mistake ngabo kini kada chupanga ga system system before gani lingara chingo gu system ka set aboro na develop kando kumataite because chingo gu system ya banga divide and rule ya danga aboro dunga organize it ya danga community dunga organize it
kete piro ngawe ga community ona ngawe organize ona manga apani ruruhe ini ka jaboro sata boroni kingbeni kindun kimeye maini lironi nie kala butron na borondun ko na ida ngaya ngwa me kikushuku boronga kubochadu nga ni manyoena pa kime kuborona idengeni ni ducheni kamanga apa. So that's why me yame ayapale no bodundu ko contributed ku chiku downfall nga gani ale mane pangame a leaders berani na representerani awale at the national level. Yes, better leaders kina neka birani awale wana farakini hao wana do you own asengarani ona mangarani wale no. It's not about singoroni. It's not about upanga sogorante. Padule na ngame chipa mudunga leader and kadunga good leader. Bamba tapachada mwini hengame. Awapa boroni kapeka chipaparo. Please do not take it personal. Uwe pangame kachidwane miye kipezele chipaparo nga leader kipeke apaki sengero kwa pale. Muni panga agwapa yemi kapekare anga borono obedundu ko bero ni kishikishete. Agia borosungu ki ka agiano walikini girone. Ina asesrani ke bigin pa me ape kachidunga migu ya mi kape zile kuchi masi ya ngame kwa mwengi wale. Aborone pide evidence. Mini kakusa hakinyame ya okay japa peke mniene evidence dule. Oni biyazande. Bada kachidunga miye ki react na zinga akuye ki react na zinga kintona kasengare kintona kasalipare kinono ndo nika manati kipa mi apele lengodu. That's why yuko na zinga chini. Ku mistake agane leaders ni mangi egbenga a criticism kina habara matona ka criticize yo nani azane gani leaders oni yonatirani anade ke bironi oni dungwa bwa boroni ko de jironi gipare habora peni cha akora na lakini ndunone dungu yo ine kifura kya yes amina dani kwa amina daboro ko cho ona mishela na felani te ani dunuka nga borosa bana kuraba geso ko tini kina kumbata eni idu meyi busekatele china ani kina kumbata ragamindu abrahama pefio ngawe ndaji pona mangare chinkena ngubale pa frani awole betoron kina ho sungu awale proni tapano wazogo yoroni ona mama ngahi ibi matona kakpara bale wachado ngawe aninga bubale leaders ogwa pare. No, that's not the point. Iya go leader nika sungare mekanyame anebiete isungo we ya sogarani manadu gumwane mo pingo yimuga maporote ma adunga nga leader foga maporote because leader hoko sunke pangawe gene aborna sana ha wale ngawe kibugo ya pana mangale oni wale kibugo ya pana mangale gine pon kama ngashi papa oni kintoro ko sun kinya wo ya sogarani no borona sogarani to gupona mo yingame why abora sosonoroni wala why abora challenge roni ona idanga aboro challenge ronte. As a public figure, as a leader, you need to have that attribute whereby boroneka challenge ro boroneka sengaro musungo zizeredika again frustration nga gine then kuchino wa munika respond kuchini gani answer kuchigu sasana inasa nano nani munika respond na wisdom na intellect nindike bianga manandi kiborole gupamini kazi ya kuchini hani niye kifura fale kize kibangile but majority roni ona idanga aboro challenge roni te whether ona manga wenepa gbogbonepa ona the best in atape froni. This is not how leadership is. Ngogo pa veterani kina ona challenge roni kini sana roni azinyi sana ona idangate wamuni sana hiki ya mwili songoto munga agenesele murogo kama kanga filani. No, that's not the point. The point ngame society anara karogo chipo society sono kumbata achi evolve. People must challenge you as a leader. You must answer to your people. Kamusungu ala mbesi lupanga mga bakari papo reke sana ngaro ke challenge garo. No. Rogoraka, you need people to challenge you. Challenge ile inasa ku challenge ile kurogo payo ngame senga hedungani. Bomko pagudwane chipuchirani senga pagudwane duchirani ngame bora pegupani foro ngogu mama ngani gbegbane watadu gupa angbangaya. So monada ka pegu term nga senga intimidation dungani yani chi dungame chi backfire ro ngame dania mu pegu pare
ibihe ngame kuna senga gakabro watadu gakabar kumbatayo bare chingani te ana pekino gwengare ngo azandanya ini rugu boro kirugu kangbani wala kirugu kangba kudweyo so o mama ngapani gupai duro goranio ngame o mama ngapani tina de ipe for bomko kura leaders kina apake na yamanga yeno nga gupai yamanga le gugbene padu watadu tina affect kina ge ya borote so ani kini kuru none kini pe foro instead mu ginga chiro nani mu kesa di karuga chiro nani then tikini da wale ngame wo ana senjora senga but kurare bokina hongame gani alide sile inga very worried most of time ona manga show ni kape ko gwa pongo guyamanga tina damage yo ni karehe bombi ko gupangame imo ino ngale ngodungani then ikini kushugupa ya wale ngame kita kisa kidaga ya agencies ina yugupanga ka kida message fulani private lakini sesenja kini mangili kapa ogwa pale but ana kenga tigani te ani kubongo gwa boro adunga jenebe ka furaya gudenga gani pa and then dungo apake nane manjani nama batasa dungo aboro but aboro ne biyo kanyame ina and then aboro oguyo kini fight ka shatrani down by all means bombiko ogwapana pekaha tinandu kuro gaboro yonga jia and then chidu ya pekaha sayo lingara yo kina ha ya pekaha and then ine biye bingame ani dudu ku bangbara so hana manga gipanine aboro na yame ana anasenga aboro go internet bono hona gbari wale dagbarani kanu ka senga aboro ka senga borote gupana penga kenarengo ina dakata ka sahabe singa senga hedunga ni chipokupanga ke intimidateran bari ya chamangate so that's why mina pe hengame manajane yeah mina jano wenenga yeah that's why mina pe hengame panama ngame azande amerika pe froni na barando nduko anu bugupangame obubole pamanga dagbarani banyurani nago chini me apenga ngame ani je kumodorani yote me apenga me ani meheki ke sande rogo history achidunga me mangi pa kitikia na gbogbo rakafo azande oni jili mani ke sande bana koragba chon ko use as a reference ka educate ku kura generation nikeye gupama pegu pale chini ngame gipam mangi tomboro yole kule agwa aboro kusko tomboro yole okay dungo kinaona safari me luza agumeyo oguliyo atameyo onvroyo aboya nayo ani kono sumo ibia wana na pefroni ngazi ya jamaa igipale asiasini ne na igipale dagbachirani chipa chivundurani kalagbatrani dagbachirani na habari wana na peku pale froni onikiamba aninga marasini ngaga habari gegele lakini kineyo ni senga kinago leaders ne yechu kuzamani kitu naka confess ya amidu na amaji pale but kinarani bale wesungwa wale na kupangame anada bangirani go chiba gbogbo na pae ugo kini ipapuro mngeke ka fokalirani dagbachirani azande ka bangirani gonga chipa history ya ina yawe guboro na mongiro na gobole pamba tano muni pangame kamfo opportunity funi na maki na gupale balewe so gupame bihangame dungo gani a leaders sangame ogiona involvere kipanado tomboro yole kuchwa maybe why do you remosite ye feeling go sore chpa ogwa pana mungite ogwa borone pikina oboedu kole bono ye wale ki apologize for azande wala ki apologize for abale chipogu inisana oborone piki na oboedu ko dago gwa leaders le bono wale nado ko kenisa yo kurugida maboro ki azande abale onu bupai fale ni amainga puchironi ya ngone oboedu nduko ya boro na pretend wakanyame bene adungoro gipatere wala zande wala bare ya ngone oboedu nduko ngo ogwa boro na involve gipale na kuchunwa iniongo inango no emi ngame bangiri aboro gokusayo iye balewe
ko sungoli aboro ke kala bata aboro pale. That's why me azande abale aboro seni kotore unu zeki bangironi Bupanga aboro ne ye kanjena bera aboro kini kuswa kule aboro kini disappear anembo kusaya kani fungo opportunity fungo to aboro le ya pa mangi rogani lingara for the last 5 years le kani sungo ye kanjera rago yo chima yena zaka bangi se frani na parandunduko ngaboro waseni kotora wala zane ngamo bali ngamo baka mundu whatever chima zaka bangi rani na parandunduko kinaja borana yawe bromo ne yatangmangwa ni bana biana but it is very important ngawe ina zogarani but kani gunenga kaseneyo ne ka koshoni na kani gunenga kanyafiyo gere ana idangate because bana kurabo ini ko sungo yo ikini kushukura habale oh afela nata kamangalo andu ka sovereign yo andu kamunga yo wale gumonika ye kini ya kata pero kini zubo foyo ogoroni anene wino because it's very important ale bodule oindika yene nege ya pale ani zinkuchio kia nana ona mama ngara batano ona apologizing ate na mina humbu pa ngawe I hope one day one time ana yena gwayamba nga commission of inquiry chipagia from mangi tomburo yole anade keiko sumo sande nzuzu keino ngo wali gipare akuruni wali rumburo hato nani odo na dukigihe because kapa kurungo gule gwate zanga aburo dukigihe meno ngote masi ya mone bia wara kupangaga commission of inquiry because it is very important. Of course. Wajapana mu Rwanda ya Japana mu ngire no Burundi ka yanga dangawo yandi kini susande ka kini tona kama nge investigation ko odo na dukigihe master planners and master planners kina dagbarani ni baza ne dagwa bare no bajaboro iki na hosungo sungane bangiro inosugo besi no go hopo ngawe bangiri aboro gochini that's why anosungo dede ka afrafroni ngawe azande abare ya kuboro na affect big bobo na pana mu yifara ni one please ka bangira na gonga chipa kupare ya ko libonika dani andu no opportunity ka sanahe ani sanahe zanga gunde ani sanahe no gupangawe another ka better justice for ogwa brone piki ini sana gwa de piki ogude ini sana kumba no ini sana Cameroon na brone piki because chanenga ngawe kule ndo wake na kule zanga boro ye kan sat so me na ngote mase yeah go ahead. Yeah, panamanga muna pegu pananga ga commission of inquiry gupana mangi tomboro yo government share delegation including church members in Dukoyo Kanduka ka Forach Popogu pale. And then we yandu ikindo mandu bishop Penny do nzara yore kwa do dogo yo. So wakwandu yeah wakwandu ya mafuge report ikimonje na bodunduko tikini dawale ngame kapegwe ngare ngo we yakidigi report le fu kuma tabani ya idanga gupanga publish without ukuma ngare korogoyeta for o ikindu kini bigupangame there are prominent members ngaga SPLM yo na du jigu pale and ke publish gu report le tinika incriminate dungwa boro then kushi damage fu SPLM. Therefore, the report was buried. Go report le yama bury here and then ukuma kikanga ke publishing ate including Gani Church, nga Catholic Church. Ya makanga ke ikima recommend kupanga yes ke publishing abum ko ya ye gi yo kini ka pegu pangame go report le. So inada kupanga recommendation be church bumko ke publish he china na dungwa pa china na vora and then blindly church kini recommend kupanga ya ke publishing haya see yodu kali makuruni ado duna dugi pare egini oguyo duna monji wale gini guduna monji wale yodu ko japara kuruni na bahan
but the party kikangame ke publishing hata no kinogubangi sapale na manga mbatano rogo kura rago communal fight nagbali rogo dagbacha kura community and then iki kijabro kwenga indu kan investigate when kan investigate he in kan yame igugu report nga hare kifo fukine race so race do kan ka gida ha kini bigu pangame gipare do wale and then they will now put their interest in ga political party ngame ke ya members kasidunga tina incriminate SPLM officer watadu anybody then gu report is dead on arrival so ya publishing ga hate ya paho ini ka page papate bomko ina banda gu imaging ga political party watadu go ruling party gulengo gu pacha dani ni and then gu pakini durogoyo ngame wadu kini yote na akide ja borole na akide ja borole inu kanuka manga ja pale chipa kupanga ka create conflict dagbachiran so kura borokena na sana ngame walenbe a political party watatu SPLM ka manga ka create aboro I ka sovra dagbachio miada ka pegu reason du hongame bonko je wuri nani nganza ngere ya mo determining agu Sudan ne ngagami therefore gayo gunde ngame gu ogwali monga Equatoria ogwali modu walere ya idangana nite bombiko inade ka create division ka joguli moneza to kusaya kamurunga kutia henya so ikini biu power ngame ogwa tribes would do within Equatoria region so tipo kupanga ka avoid kupangame ka Equatoria region unite na baha ka sovra kuchanza nje it will be a very maximum damage either inika zanga power watadu inika manga yogupa so ikinizaka create conflict ile dagbachira no gwa tunga durogo ganera go tipo kupangame kana unite ngaya it's a big picture but ana bingo wokanyame gi picture ale dungane te watadu kumbo po dungane te so ikini manje tipo kupangame kinagi pale na manga Eastern Equatoria Central Equatoria kinagi bang sa pale na manga yani kikparaka akakwana pojulu but these people are the same kikparaka pojulu na gukura atunga amondare ajahene no bodundu ko ina manga ki create conflict ngogu ya danga gupangame gbana kuragbo ona ki unite balewe ya mo biya du no manyi dagbatsara na balere bomko gupangame azande na bale ke kojichio ka sovra ku chanza nje tingbangate azande na amuru no gukura atunga ale dundu ko kani kojichirani within the Western Equatoria region ka sovra ku chanza nje tina bakare damage so therefore idwo ke create gu enmity dagbachirani no guru ku cha tungale chipo kupangame kana uniting bole ya forever this is a logic dungani na mindset dungani ya mangaha inandu kindo monji panone kinenyo nandu bomko wan ana mangora ni rekina ba since when do history adu dagbachirani wogi monji dulere ye ka create he bomko kupangame ya danga ani unite bole na abalete this is very simple mathematics namanga mangaro kura alingara you see so tidungo gwa ana peka ngame oni ti zakili aboro yo ti aboro duna zakili yo begu pangame kurare bokena ngame aninga too loyal borone yeke menika yani ki manja japare ki manji jipare furoni wale ki manji jipare aniki duna kinogu kido henga rogranio ngame roja ya kunu kai ka do bombo furani kunu kai ka mangawale so aniki duna bakere ngarago but ana inongo gin do ga ko interest te chinite kune ke kama ngapa ogu dule riki manjapa bana kuragba ka kuyekine ame onu fusende fuko nga kuna dwa gani keniso kuna dwa jane frante ikima jasende ki fuko kalas kukini ya imamu kuni ya wale na gama boro kin tuna kama ngapa ne kin tuna ko ogwa padule le no bodundu kalas so mukutuna kama nga mukuni change awale tugumo na dwa school kidwa keniso ogwa hene na mungo sibera ninga azande ngame borone kikina ngira nakana uli mara anikima mungo gupani aida borokie ki mungi kina guli pa fulani anikima jogu yana do berani ana rakuli he kije kifefuni bana koragban kitna ka bera hembele so tidungo gwa pa na manga and then gani leadership rogoyo nga deep bombiko mana ma dorogoyo na gupanga kanya ka saboro
tibe yote ogwa pa dungame wa muni dunga leader mukiese jika ka directable nda oni monjuwale ani duju moyo gupamya da beroni oni monje kini yeka seja young people lule nga oni monjuwale oni duna jipale rogodo oni aja pale gukura gwa leaders na dumbatano ya dwadu nani mubi masya muzeri yin kipane padule miara kapenda boru ngufugana ya leaders and ino bwedu nkona manga munepanga me hadunga ni nilikichia ninataka adunga friendly na aboro ninika gini fura mani yembo nikitu magate lefono ifunga position kindi funi pa ni makata chini ogupamya gana leaders cho ana manje ngame borona dwadu ene dag boroni ne on kidwadu ne nikitaka dakindi aliole yani sipokupanga mundu ke bini tikidunga sabu zatu ani chinga kupana karakara ni kusai odu moninga leader ya yanga imo ironga leader mwasari chichiro baborote ya moironga leader muingeji na abo in fact agabor mobio akenya kuchabura dunga shigechio I cheni kafu na dias foro agwa problem ina ni foro agwa mashakili ina ni ngawe kateke ga mashakili na gwa pale mulike pa wale ngame you will learn a lot because ouru do more songo ne yote mwa gyanga gini pa ya frate chipapate the more do mona access kuchio wala do na access kuchiro mulike pa wale ngame agwa pa na manga vuru community vuru gali ngara mulukadu na ili ngaga ha mulukadu na understanding ngaga kuchini kama dunga go leader ne duna critical thinking bana no duna solution chipa wogo apana affect gama boro you will have that clue you will have that idea you know kenya okay give me aboro the biggest problem ya safa beronga paime wala pagiyane kuchini moneko suma kisu sande kike project wala kima kipari kyame this is the project I want to do for my people so kuchini ikibya kusupport yade lakini kama sunga kia solo chironga maingetinga na kama aboro te fakina hoyaida ka aboro frani hoyaida ka frani fa aboro ubama tapa use boko nga kinisa yandukoya ani kuchini chikida lenga gani aboro kinisa nasa kupanga nafu kunyaka rifyo munepanga boro dule ne engaging na aboro to keni duna point wala message kina honeda kanana wala keni duna mboimbo panga me nenda kura position ni inozuboke na ukinisa ya mbatano kindi kifurayo kia otamba froni o sene froni o akuma kitile ya miawo le froni mbato kwa pale this 20 something I mean this is 19th century leader ye onsene ni ngame gini pa mafaranga na chinia gini pa mavodera ni chini oni gwefuni ngame nda yo sumo nile mo songo yobwate ani du kijiro koya lakini amswa orenga madanga kazagene frante wachidu nga borondu kebini maktab yo mun panga wa momo ya appointment 5 weeks sometimes 2 months or 3 months ina for tala lela tal bukura tal baden tal asia o mun ekida ki wallahi kura wale musungo sungo ki frustrate nyanga da zato ngawe gulichiro kinyeshi mbukuzaji onu mangi access dunga borona jana rogo TikTok please ikenga comment mina jana jana aborona jana ja so please on kenga message on kenga comment kan yo na ja fugo masia so chingo gupai chaida gani a leadership anini na please wamine ne pepele kan sunga akabile gani a leadership baya ani le michirani because ambugo kina hana matona ka ambugo kina nani nasagwa ambugo le chine kuchirani mune BF bangawe okay for example gibara gana yere trust me kenyaze mape hele hold me accountable for this kinanani bale nika kwaya ore kitona ka senga chirani pachigu leaders na yena division fulani wala nema yena likapa fulani kinanani bale nika tona ka sovra dagba chirani awore election ene chinu ngakumbata it will happen ana matona jamba imba pa wala mbie yo ogwaboro masia ogwaboro na kushilimo egyo rulenga o amenada karanu chipa governorship kwa pale sokote matona ka gbali awo debwege ya ogude debwege ya abo sokote matona wale ka gbali debweyo and then the funny thing ngame aboro inongo ya please azande please aboro wosini kotoro no zekibero only
agwa borana japo yongame if ina anabili mo yorogo social media o filana nada karanchi pa governor filana nada karanchi pa governor gusana amere ko sonoro na no borondo muko kina governor na dunga yanga the position of uru waseni kotore governorship and then uwe pabole ngame ya borodu yu kukusuli mo na uboedu nuko biata wala sita maybe added you nikozo dozo dule I rogo bang is a party the same party do your rogo and rogo rules ngaga sa Sudan constitution SPLM party ngawe makura ngane mikataka mbaro wala kanya for gamaboro inyame mudu wale. Yes, I know this is what we call political strategy. You want to see mwade kino hal aborojura wale ya dangarote pa gudumo go barapa hama pengaga inangaga political abruno bodu kana rogo bang sa patile go padu hon go bangliyo tiningame you know SPLM no go system beyo ngame kasidu ngame a sitting governor indozu konga Daniel Badabu ngame kuduna run in that party then iya borodoro go party le na dakarane you cannot go against that. These are technicalities in a political party. You cannot unless you come through another party. Gulengo gupaya dunga very clear. So even Masia before it declare a flag bearer pakina yamba hangawe party caucus yanduko sungo dagbachi ka shia guboronika donga flag bearer ma yanga we chilma upanga chidu ya inika indosu guborole nga giboledu therefore iya boro from that moment iya boro do within that party you can't oppose it. That's how they did it. Ani ame example do chipakena kupanga bakusona do kina rogo SPLM party okay for indozio nunu ngaliru then kukinia yasadika run a genesili kini ame kati mwengote ile kudunga independent and that's how kwa kurutininga independent kini ka win. These are the technicalities kani benga kupanga kupale bangirani agotinia but chi within the system. So nayame kasidunga ame guboro inika sungoroge political bureau kishieni and then kini indozuni watadu bada budu watadu kura boro then oguroni du ni fuli mono ni watadu ni du kinarogogi party lenga onada karani chipopogu inane then everything dies unless on here has independent candidates koni yenga independent candidates then that's fine then gamana ni kadu bero mukutuna ka manga ga campaign ogwa padulele kamu wini kamu wini ngoya barani ni gupangame kamu ye has independent mukini ye kini wini bonjiro gago che SPLM ngoyo undoro monakakura wakanyame ayo dungamo watadu gukura boro SPLM ay dangaro therefore they will never ever give you money for state to run the state ogwa pale no bodu ko inada chi ye kina under gay flag bearer nga gay SPLM ya nominating. And by the way, Masia, mutachi wene important pani. Nikimesa yenandu furani nga azande. Gusunge munga anandu na ngame ka borolimi ngoro kura political party ya anambugu pale. Gibaura gane ya wale kamuni pachiro especially kwa shabu na jana ya wale. Kamuni pachiro nga munga shabu you interested in politics. Please, mubibi pachiro nga megene ho kamubi opposition SPLM yote. Please go with another party. Because makeru yo kisoro. Gbogbo na ideology elim se korokarani ngame azande kaborolimu ngo ayo wala kaborolimu kora political party. Po mungo dungani. Mungo dung anamanga hale. Because koni bi kurangwa tunga davara anzenge wadiyo le. Anzenge rogo apati le ne bodu nuka davara kinago ayo le anzenge kina rogo yo. Anu mukupanga me anandu besi kini kodu chirani korogo basa. Yodu anandu kayame yodu anika aduni eni ngwata gipare ana duni rogo basa ina barandu kole chidule zatu nena sokote dagbachirani because position hote ana mangi rogo bank sapati onu bingo gipana manga awerele ana biki na rogo Facebook rogo social media sita aboro tamani ya candidate rogo bank sa political party azane no boyedu nduko imagine mboto politics do fara ni onga ignorant politics sokote yeah
Mi So think please only biranga join. aborote kuchugu point mapele. Sorry. Kan biranga aborote bombiko the moment munuka munuka yenga independent mukuni kurunga enemy and then they will do anything either to kill you to put you down. Munuka dunga And use enemy it. of the state. And then therefore Use do TikTok. not come match ni ro position ne karaka na threat karaka na gwa padulele. So gulengo gu secret democracy do rogo gani society watado do rogo gani in a ruling party ngame ina ya from kamaida gipale mumanji wale then kasi dutenga mun kamanga ha gulenga mu mwechiro ku vio watado mu mwechiro ngwekyo ini ka threat no ki mangiro na likapo no bunu lade mu ki abandon gu pale kimbo. It's just because they don't need any other party, they don't need any other thing kino gige boro ya da kamani. Yes, but at the same time, kurang batonga falisi mineka disagree na umasya chipaku pale. Bemiko kurang batonga na manga. Agya ngane egyo kinarogo kura parties. Ginpa ye mongo chinia. No, Gupadu Banjiro na gotini. I will also disagree with that point. Gupadu mona Banjiro na gotini ngame anzenje pagudu tiyo ngaga privilege, the Dinka privilege. Oduni ninganzenje ninada kamanga gipadule. They will roam freely. But Kenya monga kuratunga kia, that forget it, chamangate. They gay political gay leverage kina ya cover gay aborunani. There's this inanga ina privilege do beyo. Ya abora aroma romunga free nani. So gure kabanjiro gonga. Yes, kajabra dunga privilege kina beyo. But at the same time, I still don't believe on that because kinavuru kusasu danile kura aborigina na challenge hukuma zatu adunga ngaze yeah. So I don't really buy that too much because mungerengera wene ngai. The more we continue with this, the more we become weaker. The more anika kudunga more submissive chukwa ogwa pai ini kamangara nani. You know? Ani angame gubeta gwa aborono jono kura party sile. Yes okupa mapere control kina. Okay? There's a lot of compromise na manga ngame ina support kura party ina support kura party te. But at the end of the day, furani chipani sono kumbata chipa ani yekishibangirani, we have to have that within us. Kani dunga nga submissive nga wachado nga gile wale kala sana kini dunga submissive because for me personally I don't believe on that because at the end of the day we have to do what we have to do. Chipa ka do rokura kaduna okura opportunities. Ani for example, national MPs ada dioma right now inga kan 500 and what ogyo yaki dio parliament yo Kenya we election ni keye so nego pangame ogyo yasha yo in 2011 tabani nika resolve yo no burunu ka aboroga kanduka campaign kuchini kanidwa walenga ana campaign na barandu nduko kina rogo bank party ada dogwa national MP anaka kideyo kujuba yo yadanga chi 20 te you count all the counties we have. Gupa meda kasana nani nga bombiko mumanjibe good point nga gipanga ga national MP sile. Oguyo kina na represent state, oguyo kina na represent nga the county, like at a county level, and then constituency nga ga MPs yata design nga hate. Therefore kamusana hale nga gibole nga MP kini sana ni ngame gara go to na wali kindu kwali na limo ga constituency nga gina ni zato ino ngoya kapeke na gwengare. These are just pictures ya manga fa boruka kamangara na ni ngame ani Sisi welcome Oguranto na kabirani zora mina yamanga remote but please I'm watching here. I appreciate you for joining us. So real zungu mupenga frani vuru weseni kotora na bodunduko. How many constituency do we have? Munawira kuboro do na knowledge ngaga vuru western kotora. Western kotora. How many constituency do we have? Kanya boro ini he nike ngafrani chipani ini. How many constituency do we have? Because the amount of constituency we have in Western Equatorial will determine how many national MPs we're going to send to the national parliament in Juba. So, real zungu, muninga ada dengan gan and then constituency du berani. Kura clarification gudu kena saya dane manje nga
ana gani political you know in a system Affiliation. okay hodwe ninga state masalan ogwa MPs nga ge state yo are they the same MPs do at a national level ogwa ani anga kasidu ngame tabani gupana dumbata mi ebie mbatano ngame inanga at national level ina represent state by counties. So ani ame ina ja boro sange duchipa Yembia County and then boro santi Panzara County then wa MP these are national MPs. But wa MPs inga gunga giru kuchenga do under state ile cha kindi and then minajia kupabele ngame imo dumu najero no tomboro has one state, you see. So I'm not sure, but me One ajid state. mbe power. State. County. County, not state. Yeah, ma good clarification mi na ngame wadu Western Equatoria I think we have 10 counties. That means we have 10 MPs at national level. Therefore, Do we have 10? parliament inga state do nga Yembio, okay? Then we also have another MPs vurogwa inangagwa agwa constituency nga Yembio na. Ogioleamba is state MPs. We have state MPs and national MPs. So, gusana eduma chada anini hengame. Our MPs yakide kujuba at the national level, are they representing counties or they representing constituency? That's the most important question because chinika for determination fulani anini how many national MPs anakakide kujuba from Western Equatoria. This is something that people need to know. So real Zungue not 10 MPs. They pick 2 to 3 per each counties. So now you go panga if we have, by the way, is real Zungu, how many counties berananga come 10 idumasia? 10 counties. Probably 10 counties. Kasidunga ya dumunkai dumunajero na tomboro. That means we have 9. So Kachidunga 10. Yeah. Okay, Kachidunga 9, Nego Panga, you multiply 3 by 9, that's how much? 18. So 28. MPs anakakide, national MPs anakakide kujubayo, because in real Zungue, per each county in Akida, 3 MPs, national MPs nikandu kujubayo. So Nego Panga, the entire Western Equatoria will only have 28 national MPs out of 500 national MPs. And this is just only one party. Kani stikino kupanga anosunga kinarogobang is a one party. You see the danger? And baya borochigeyo ima parakachio rogwa political parties eleno bodunduku. Imagine mada kanafale the entire Western Equatoria will send only 28 MPs to the national level. That's very crazy. Ngame gi election kachidunga minga 80% nga election on kama 27. Bongo, I will come to that. 27. So gu edu hongame how many registered party registered papaina. Don't forget that South Sudan manji condition ngame chipaka register ga party ka run for an election, you have to pay $75,000 US to register your party. So gini political party vulu South Sudan ika bigu maranga $75,000. It's just outrageous. Chinga tigireni saha nga a big problem. Chipapa ka register a political party. So therefore, your political parties ngo guna kurumbatano ne, it will all die off. So gukurapa du hombelewe na boil na lum ngame. This is just rumors. So you know, government ituna kayena aboro from Darfur region. Dukina hon and gupadu hon gurumos na manga ngame iye eda pai uwe. Bamba tahadulele ngame tabani minga highly
to tell you that inanga election on kamangate. They're just buying time. Kamanga gwa parking brainwash rani election ni kamanga. They are just waiting for the last minute. Ikini diklianga enonga election ni kamangate. That's why do ajabro Darfur lesini. Nga kasidunga bono horago ni kamanga chinia wala vrana manga. Because you are trusting gaya asakale bulete. Yo tumonga asakale for 1 year. So therefore, second hon kasovrate. Then they have to bring mercenaries from outside. Ngogu pame ape foro. So dar foro awole imatna ka pop vurukura rago vukura kembo gwa padule aba position imatna ka manga ka plantier roga kura position, the key positions. Bombiko gupangame tabani Uganda majbeno nanyo, and then they don't have the money to pay Uganda. Chipukupanga Uganda ka protect the leadership Dubai. So gulengo gupadu hon. Kura reason kini dubere ngame gundema lima wale kurogo gwa leadership du South Sudan. Bombiko imene gupanga there's no way out. Wana furare inanga Canadian embassy Kiso last few days ago. For South Sudan, it's completely closed, chapter closed. Now, guna manyi 3 days ago ngame go embassy nga South Sudan do vuru Kenya. Airo bombu ya tumongo bombute for I don't know how long. Imandu kindu ki manji he. Boro iraha kini jazo bo kindu kini von get nani kini kishenga ina tumongo ina mbatano. And then imagine Paul Malong gi kuranza njena na rebel against SPLM. Kwa ndu koyo kini jiga kini kabaga gako onu poro. Kini ko tumo rent ngaga embassy for 2 years. Ko tumo honan. So you can imagine the scenario ngame ngagu dule rawale. So the country is collapsing, but yadanga ka accept hete bambiko gupangame gupandunga kazenjiro kuchipa chimojoro kuchine kurang hongo kukamanjete, and that's it. So tinga kasidungame election ni kamanga kaima deploy meetings kamanga electoral commission kaima create apa ikimonyi gidule apaki na hokamuna bi sign ya binga gahanga gidule na manga ikimatna ka training inanga electoral commission rogo by state or wapadule. But again, the most important question you don't have rogo election no bodunduko. Most of the time, chima dawo linga 16 years wagane lingaraku census ya amanga census ite. Kachidunga ananduka manga election gini number anika depend kuchini. Within the last 16 years, vorama manga nikara boromo ipika boromo zubo. Ana inongo vuru lingara wale ada dikama borodu vuru lingarate. Ana inongo hate. Mwa ana kaja mkumbata agini yawe ananuka manga election. Asasa na hema ange ni kare chipagi panga election. But gupai ana frachini wa gerefa aboro. South Sudan nga de chinga chichiga minamba hachiwe ngame the land of political wonders. Never dismiss information, never take it serious. The way it comes, always keep vigilant. Because anything can happen. But kuchupa mapenga ga election kapelengo kuchwane bihe chamanga because international community imakondemeno bodunduko. Apano bodunduko, there's nothing falling nego pangawe election nikamanga because agwa sekere John Forces zamani yamangi ceasefire in a peace agreement 2018 ngame ini kama John Forces in kaderebio kuchini kime John Forces iche kaya ma deploy maybe 3 years ago kan ko sungorogwa aragore iche kan do create security for aboro kuchini the legbare cheka yeto nakafura chipa election and then security ka kitunga already in its place. Commission fi ina mufruda awe electric commission che ken afura walipa kashiyo political parties are kan mo ina wale adidio nakam ani kan matono ke ino ge agenda zato ngine ga manifesto ngine manifesto candidate na de ke ka kan matono ke ino hawe lakini kama ngera ina yao December 13, how many months left now? And ina 3 months and a half nyakoyo exactly from today, 3 months and a half.
Yamu within 3 months and a half ane kamanga sense. Ane kamanga. Now, It's impossible. gupanga ga census ile chana gupanga ga census ile chani du chogwale bo aga paya na dunga ga ID ya. So with the ID, the government, anybody who have an ID na register duna ID beni, you have been counted. But gupasangame the political parties na register ga ya members ile du adunga ya, but SPLM na manga but kura political parties ile ke gu situation du yo na ke mwengo any registration nga ga members ite gulenga 1 2 ngame by this time or ania wa kuchimwachi ni do Australiano, I think 2 months to the election they will dissolve the leadership kid dissolve every position will be dissolved tikidunga vacant and then on kinu to spark campaign gada which I think will never happen in South Sudan guleni kamanga. So and then kura borona pegu pangame inada ka table ina parliament yo chipo pangame ka abolish gupanga ga election ni kama. So ejahene na yugo gupo yugo ngame there's no hope and ino gupaya wale ngame lingarama dunga deserted and bonoho duna nyamu kura hebele chini watadu wala political party wala kura hete life madafa boronga so difficult and then wala bonoho na kaya belewete wala gini namanga gidule namanga bonoho bele na kaya te gwebe singara ka bora da karaka. So wala namanga goni election niwa gule chino bironi aboroma dunga taban aboroma dunga so tired. Imagine for how long givurale nduchi pa how long and the rakana deteriorate kina kumbata guraka ole du vuruju bachinga very difficult. Audio kina hamia mia banado asekare matona ka ajinga hanya miumuyihe I think mimi nikitaka kidanga wa ya afranga ya mama golo ngame 2 years awale ya afunga mana fyote inavle wo mana chiniye mana gene ya ugwa pale imatono ka fura wale fela ni ye frustration ngato nikalimare dagba asekare and that's the last resort for ogwa boro duro go power wale asekare ngato ne ka afura nego panga me chimatono ka shirobe but ana pia ngame chamanga wala chama but the truth is me apeforo ngame ine na asekare Darfur yole. What is the reason? Because trust it imene upanga ja borore yo tumongo yote monakanu katuna zatu wali no gumale yote payadu ni gorogo inanga rogo social media ngame ane old sakare kini gbari kini jiga ko uniform nga boroga sakare kanuka bagaha kanbeda wana ni kadawa chikonani. This alone is a very big political issue. Yani no igo gupayigo ngame gupama peherenga kena bolengo for 2 years or how many years ina mana nga gaju biata kie kitumo ho watadu gaju we kie kitumo gumana ngale gine bitije mana doye wakina kupana mwengi chikurare bongame asakara zingi then they have to take the salva kini ji ina asset nga gali ngaranga tiero we indu kabaga chipo kupanga itu masakara and then worse enough ngame bioko nga kawuli jako na do gine gipale na koraboro kinu kanuka bagatiara kini jugumala ne kini mboy kina zejio kini yeka double kete mananga ga South Sudan kitna ka kwaraka cha sakar. You can just imagine that. So ti kwa fire bioko tininga nga race kini fire bioko ti sunja kusai. So these are the things yani hongo gune kandunga ni wenenga smusilite lingarani saha there's no security. It is just a different. Yeah. Anyway, ogronito na kabiran rogo TikTok, tona kabiran rogo YouTube na Facebook. Galenga anamanga show chipo kusanga na sana nigrogo ngame. What is the cause of decline of leadership within the Azande society or Azande community? So usana hana sana nga hale leadership I dusa kupanga me decline na manga dagba gani leadership wala boro wala kusisi mduvu rolo lingaranga South Sudan chana frali paha
aninga boro LTS ogoro no ngarani wenenga ya anamanga hade dana matono ka fresh pagi pa almost coming to 10 years now. Kamanga program life ka afro chupa yiko wapa namangarani socially, entertainment wise, politics, religion. Topic ho anambo hete. So anafra chupa ogwa pali no bodu nduku. Bumiko gine. Chinga ogwa pai nebi parani nga boro. Gani lingorodu. It is very important. Ngawe ana lani ana afra chupa gwa pai na fudarani. But kachidunga we anambwe ngawe ana afra kafra chupa pai do nike kafra chupa pai. Ndunga apa kina ana afra chupa pai change has happened. And for example 7 years ago ododuna anakura baiga wale ka challenge leaders. Ghanaian leaders. Chadunga tabu kakura wale ka fura ka challenge leader chadunga tabu ana dudun ko ngasa mesi lakin alhamdulillah egeorule ana challenge yo ana fura na and menala ka fubaka tamba ya afugana leaders bembiko bera ma change toni batano na do ya dunga very aggressive but muna challenge ni mukufura neni yani guzinga na dumbatano rogoyo ya china dunga bolewete so meno ngafu ni kijitini bomko mine bie bingame kurogu yo kina home okura pakena yamanga haye inongo te bati ye ni fara ni private lan kina ka challenge yo nani ikini giti ya nani nga buru kina bole ngo do na pere gulengo gwena manga ni reality and then some of them are very scared. Yes, and I appreciate here chipago pare tama froni chipaka ajao complaining agabo because it's very important now. Ana frani ogole ana franga ngawe anasogoranite anafrogole nga anada wena pai namanga rokorali ngarakura leaders amanga ha ona manga ha mimoino ngawe gusisi mtu furogani lingara chinga very difficult chipa mudunga a good leader ka perform kama ngawena pa but still I believe we can do better. You guys can do better because gani lingara especially Western Equatorial yole kupana idaberoni ngame ona campaigninga ona encouraginga gani aborbesinga gwe ona aborai da Western Equatorial ibeberoni penga froni gani leaders aborona ida security borona ida he gar security Western Equatorial security aborai da ha ngabora bari geni kindu kisopo geni bino ikaraga chini zanga kupangawe hii mini wala inya kama geni motoro wala inya kama geni bagida wala ipine jeni wala ipine ulini. That's all they need in the security aida kon provide ki pare fuga ne aboro Western Equatorial trust me aboronika tamboroni aboronika seyoroni rogo apon kamongo no bodunduko so chingo papa ana fresh papa masia yana da pa ana da ka fresh papa ha ngaga exploitation within Western Equatoria wamea exploitation mina fresh papa no bodunduko mina fresh pa kupanga ka natural resources ha alvuro Western Equatoria mina fresh pa ogwa business a foreigners businessmen wala businesswomen ne yo kuvuru Western Equatoria na mina fresh chipa health system kuvuru Western Equatoria because those are the three major areas complain ye be aboro frani ni karenga ani franga chipa kupale ndo aboro nambo ni kare mina tona na health pana manga wale fara niyo aboro ni piko yano go ipioza tumaja ngarogoya borodule ngaya ni muni bininga unga boro nzuzu yenki borodule kwa kaza niji toni ninanduku mishashi yao malaria boy ifuda afuni wanakoro kijipanga o filani moipi and when it piogule there's no proper investigation gini he pini behe kalas that's it but bakore mikina nga doctor nandu kamanga sunge yo ko yena bakare data ka pefale ngawe look majority ogo aboronek piko vuru Western Equatoria especially barafara nione aboronek pibegine negligent monepanga adawa kina ho yambo academy 2010 korlokini yambo academy 2010 na ma expire ina gi adawa le kabaga fa aboro mshishi fazatu na fa aboro imagine dawa ni ma expire koruboro nani that's very dangerous so dunga aboronek piko panga expired medication then kurapai kurubale ngame agwa bordu na zakana beyo beto ikina yena tono via wale ngame dawa dole ngani mebe ngani chima expire inanduki kushigu label lechi pote kizaza kusai ki change guru date ngaga expiring date kima evovo label chini
chini ni bagefa ana penga ngame ana ada ka fry genese gane aboroduna chemist beyo no onamanga menesinge but oni ni ngame the more especially upanga health sector we are yote the more on katona we are aborunika ipiko wa aborunika ipiko okay kachidunga wanada ka provide service for abron provide service nga ro service for abron bingo bana kuragba ona danga aborunika ipiko because ka pelengo gana aborunika ipiko nikale so masia minikanto na health mona bien wa gipa me apehare and it's a big concern naga health sile yes lengo duma pehe and corona focus based profit yeah lengo duma pehe and dungu aboroke na anafuro na yalipo kupangaga health ile and then na aborokifu dungu suggestion na gupana manga chipo gupadu yonga sanga gipama penga ga expired medication ya fo aboro we kini dungame we gwa medication ni weli du cheyen zato ni sa tinero ginerago so there is no clear inanga like answer ngame gidawale ne yenone gidawale ne non gidawale ne non tidu mukuni kabi upangame adawa kina ne Nigeria adawa kina ne Uganda adawa kina ne India China and then all this gani lingara ma fail there is no lab beyo na test dungwa medicine kamanga nga gena limo kurogoli ngarare tinga tested and then tinga for the purpose it was designed to na gupanga ga restriction ngaga prescribed medicine kura dawa kina ho maling bakandu just ku na mana ku azka na mukunda anbe just straight te doctor do ken kien forum batano gi system ne maybe tikinayo but most of time tiote kaboro baliana kini ndu ngani na dagunye kidawa manaja wadu manaje do bero manaja kana mana yiki je ki foro and then this is what is really na contribute ku chupanga ga piaboro bombiko kasidunga kazamanji nzikale me tinaka dunga malaria du na manga kowo ikiya gudawa ni ngana ni nga gidawa dole ikini jimana kini kijiboro ni nukano kanbe so ni mamanga gani kashfu ni tini kijaji kini ya gidawa gikazale do ni na mangoru and then therefore gidawa le du ngana then ono moyo nongo gupangame gupani na mangarole gukura maybe kura podu tunano kiate amon kaja dawa malaria kini kafo chipa dawa gukura henkia tikindu kini trigger kuna hechi kotore wakbaye borokini pi gini hedu manja wale negligence you see and then kini biaku chikura po bele ngame kura gania medical practitioners kinayo they are just trying their best. I can't say ina manga gbagbanepa but they are trying their best. Inada ka manga gupanga inada ka practice gay medicine but they are also making things really hard in a sense that gukura position kina home do young baha they were not supposed to be there kurare bokina ogwe kina na caring wrong medication wakina gipare ngame dina sanano besi ngame gini kaza na mangaro muhuni peke pogwa kaza na mangaro and then kalash ikinia doctor kini no me kegi ina penicillin panadol gidule based on the verbal information muni peke and then just gilengogwa ogwa clinics ngogu adunga laboratory be amanga ina proper ina check up okijikulero ki biheti kinbi singa gini pala inanga gini pana mangaro watadogwa parasite nga gini kazo duduro goro yore ye bingote mune nine best nikini prescribe medicine just based on the conversation only dunani na ngame wala lile nasa pale inodunga migraine head ina panamanga ngame ina ngodule na kama ikimanya typhoid to do so there's no proper check up ikima medicine nikine pp so ogwa medicine ne gupacha dani ni ngame ogwa medicine ne different akaza cha fight so kamundwa wale kini ndukini ji medicine ngago kura hekia kini nduka fo heti popo kura hekia there will be implication tinika ndo ka trigger eza kaza kumbatayo eda chikindu za tupindwe yemino
bongo kura pake na hongame ka ume adunga chiro chipopo kure nyenye kidawa ya doctor ya recommending ga foro nga mujigu dawa rete da homun ka dunna ume chiro baraka si dawa wale ngame unknowingly mujigu dawa le zanga kaino chikin tunaka kamana wale kini kache endero then tena ka dungame gini podu manji this is inanga negligence o pamu na ino ni pehel so mia forana kura boro and then mikiesa jika manga panga ina software kina mia create henga ga west link west medic link mia ta mang publishing hate but chichipa ogwa clinics any borona duna pharmacy beni gu system ne nika screen gu pangame for example tina do panga boro yake kanbe dawa ngogu dawa any prescribe funi by the doctor so kashidunga doctor duni prescribe buhe then tina ka rogo system and then has a pharmaceutical munakandu koyo kingale rogo system kasa da bigu pangame gu dawa le boro doctor duni kehen watadu mu yebesi na manake kanje and then kuchinte mukutna ka baga dawa in the direction ngogu ya prescribe he by the doctor and then no gu public ngame taban to keep record na data ani awa munindu kanuka visit clinic and then munkandu iki mangi check up chiro so ogwa check up ni kama ngale na bodundu ko it will be recorded into the data so upangame ka trace ka monitor gu pangame malaria na mangaro gini apodu gwa dawa ya for hefro tina gaha progress warogoro gwa pale dunduko so all tina keep all the data spoku pangame abro na follow ho gwa padulele and then kurapa kindu belengame abro na manga implication masalan kashidungame doctor du yole ini keka dawa foro walenga watado ini mai kashfi kibeja henechiro mukuni nduna ni fukura doctor kurogu yo kana ho yanjara nga kutinite gwa record le na baye bingo nga hete ina de kamunga kinage vovo kashu bom ko imo ina gupangame the doctors they don't really there is no inanga wagi system mi apa helenga kasidunga des referral ngame ini big kazachiro yembe and then ke treating go hote ikini mangi referral ku doctor ina ku jubayo ogwa doctors do jubayo they will go into that system ke begin ngatonga cash food ini manji hechiro na you know if it's a recorded data and then from there they pick up chipopo upangame ka tunaka carry on with the inanga ga treatment so kulare boke nanga gani ahena ke ka kina manual rogo waragayo omunkandu ku inayo munakandu na awaraga edo guyo kana ka follow ho guyo kana ni kanya mu kura cash and then monga ira kaza wala nga bro kaza tini ka kostronga every single time cash ya mama nga malaria yembeyo asinu manu kan ka daju bayo ikina mu ikina kura cash fu bare this is because doctors they don't trust each other no gwa record ngogu na nando so mikine yasa pangame ka creative system ne tipo pangame chidunga easy kasidungame ini prescribe dawa fro yembeyo wa monakandu kujubayo monakandu besi rogo iya pharmacy chikidungame ki doctor they will go into the system ikindwe biheyo ikibefela nikina gudawa lekena berani ikini food gaha direction foro kana wale nyemo kajaha na wa gini apa chada mumonji he muni embatano mukuruka jagale so ejahene kani ani surgical educate tirani rogoyo bombuko gwenga dawa tinga very critical chipopo kupangame ani surgical follow gwanji konga gaha and then kitnaka nunani and then government kini improve gupaya ngame ogwa dawa ne kurogolingala ani ni boyna ngaja dawa le nzunzo dawa dungane fake dawa ngane bomko chini kaye gu pharmacy ninja ga ngeziko kuna nje ka dawa begwa ina du pharmacy du Nigeria kuna nje ka dawa begu du India so mo inenga gini gute campaign jigana ngame mara abura japare all is about money kura dawa kina ho ngokungungu ngame besi ya mamanji he ya baganeli ma dawa and then ania tigani nga aboro ani doka ani follow gupangame gudawa manbe hele ya mbaka je under third party inanga regulation bombiko dungwa dawa gwenga genuine dawa kama ndukorogo Google ka search hena limo hona gwa inanga
By the way, Naam. Masia, maybe go pape mohane. Nikina kupone mai mohane is very important. Abore ino nga me dawa wa mani gidi dawa prescription nga dawa dicho kotoka yame gizazo dungani wala fetila ngani wala drop dungani ukike apa ke yon hale ya kenga gwate egeurule it's easier to find out udawa le yamba kidemiteni chini ka expire mitene ka chidungawe mungano tsho mune kandu kina uro google le ki google limo kuna namba kina gwasira namba dicho koto gizazale mune kilimi sokoro google chikushi information of ya hadulele chini ka pefo on bijin dulele gi inanga yes barcode dulele you see iya gudawa nga Code, yeah. gudu du bero barcode du akadi Ado aliole. barcode dule mujinga gu barcode dule kinunga ko Mali google misoko. mumengo gu gwa Google namba le kilimishie. bes google kasitaka kuselimo gudawale foro muku click Kiniko yugo welia manufacture hani na ginisikali dawo dungane eda gulimo du tinilenge limo watadu na gaha expire date tiniko yugo bomko inanga gi barcode dulele tidungo gu serial number ngaga every production ya mangaha within a factory and then no gu government a monitor no gu duanga authorized tipo kupangame inanga for ina consumption. Ndugu hapa anapeka kwa pale frone aboro anapeka frone golenga extra education frone because kuchigu sisi mduvu urgali ngara wale mai danga kanduka ngya dawa gwana kurago mkono he chikini iminote kamudunga kuboronga serious nangira fa potoro nangira fa ga healthy dunga kansana chipago meno jaro kumba mo kwa pale kinakupa barcode yugu masia hale it is very important ani angawe gibukule gibarcode dule this barcode here number dikina ali anale munili msokoro google yo chinika peforo gini zama nembo inale ya printing bukule rogini lingara na apa ino bodu nduko and chinika expire miteni chinika fugu information from no bodu nduko especially with the medication chinika fugu details from no bodu nduko gule anape from wakanya we you take your extra precaution chipaka bandachiro and then very importantly kamu kasidungame mulimisi gu barcode dule okay gu barcode dule mulimise korogo google mukuni search he tikini ya follow there's no record matching gu number it is a fake medicine straight away gule there's no doubt about it mulimishingo gu number be korogo nanga google kina homuna search nene just type that number there muku search he so kasitaka ya follow me there's no yes. match or record matching that number gudawalenga fake short and clear. So, Chicago Ulia tips ana pika froni, and that's our duty here as LTS TV, educate Ghana community because you guys matters to us. We care about you. Ana dagupanga aboro ipi. Yanu go ipi na manga yorule fara niyo. Ani best watch aboro ya panga kwa filani nduko mama ikambi deme buni machi. Wala filani nina kazegi welu iso nyomo ni mo ipi. Agwa pale china fudara nikale because animo ino ngawe half of Goipio Namanga is completely negligent and exploitation because exploitation of Pangame Agua Borona Baga Dawa inata Kamangamara, Ya Beranga Chiparaka Aborote. They don't care. All they care about is their pocket, how much they can make today. So this is why Anafrade de Chipagua Parichini. Kediketi Aboro Kazaka Beraboro, Ogipanga Bako, it is very simple. Or no Borono Kona phone Beroni. Kaburu jinga na kanyo mono jinga boroya nga munakaza muno kange dawa almehe munada kambira dawa zanga ino patch papa you know for the team ho me ando kange dawa ne minade kino side effect nga ganga gine mina gugulimo na pa ino bodu go mede kino side effect nga ganga gine wo minikaja ha ina for how long chin koso ngo chipotole gina pacha da mimo ngia after that because the more ma take initiative kangira kama investigation chipa iya go emon mizoko chipotoroyo it helps you a lot. Yani mweneka dojo kwa kaza mweneka dojo kwa sakamsana kachini mwingiro nani kurapa bele ngame ya kurapa bele du chipo kupanga gadawa le ngame wa munindu ku askana yo kina gibangi sa dawale ina ya follow gele na 500 pounds and then ikia follow me gele gidulele kina gubangi sa dawale gele ni duna 300 pounds rogo gu logic lenga gini he guduna 500 le nga original guduna 300 le nga fake
This is what you need to know. And then ye mo jana manganga kay penga nga gare nga fake wata dugdure basic achidunga bangi sadawa san agino chipopo ho way. You have to know that gudunga expensively singa nzunzu he gudunga chipare nga fake he mavoro kwale bo mambera ha kacha kama bingo muni henya mukun kijikina kura mona bele indu kanu kanbe kina gubangi sa and then there will be no result skin dawale ngame. Yeah, because achiro munambera dawa he hune change te. It is because gupana dungame inata baga feka dawa baga ni bagi nzunzu had baga but gino hona paraka bomko gane uzurufu no gwa padwa wale na manga pranio mukini ya muna mbeki no guchipu hele sipopo gupangame wadunga mana birongo gogu original kutinte munomuga critical era belela kuchiro. So chipago point number 2 ngaga exploitation na fara chipago kwa pana manga farani oro ya masia. Complain bale ne ye bege betagane aboronga me vusuga wale agwa boroji sugu nga kina foreigners no bedu nga Ethiopia na Darfur then bubole pana manga wale ngame imatona kanbeka strategic arago nembiko aborodudu na ge mana beyo imatona kanbeka strategic arago then kupana dombatano ngame nduka yera tiko ngwa tiko maesa no bodun ko farania agwa ngwa nya wale nga mahogany nga the most expensive timber nya wale yando ka gbaha ngokungoyo ka imbehe and gumana zatu yando ka imbehe nani very cheap dunguron kina hoi nongo gina mahogany nga kamte. You know, mahogany is one of the expensive timber in the world where we have it there in abundance. Boronano ka imbehe ka na yakumbale inando ka imbehe beronio ani ngame 1 meter they will say oh enough basi not $50 even enough for $20 or $10 ya imbe nane anu nijinga ki 1 meter world market. Do you know how much is that? It's a lot of money. 1 meter nga wuli ngwa nzunzu mahogany wene ngai ile kabaka for na $3,000 $5,000. This is how expensive mahogany is. But anabe chigani besi ngaya kya kungopa gupana fresh papa ngame only again information dule mbali maina na frani technology dule you can learn a lot of things. And now for example, if you're someone who sells mahogany directly from the forest, do not just sell mahogany just like that. Google it, see the price, the world market price, how much is it and how much can you sell your mahogany for. Kama sungo besi kalachi mpangani na mara munekyo kyo gu mwafungu afuni mubegingo funi na gumara munike ino ngame at least it will be reasonable for you anya ngamo nabaga afuni wala kurakina nga ina kidoro nzat only do nandu kayara afuyo kena anfuyo kubata and then duguli mana ya fefuroni ton mana ya fefuroni yati nini kajagwa mahogany na kindi nani Mombasa, China, India, all these countries kanuka baga yone millions of dollars. But gupana fresh papanga exploitation aligo vurusugu ogoruzo nebiere azande oni kanga oni singo chironi ngame kalinga kinogo uruzo ono ndugu pa abore kyege orole. Imagine kama aboro nekiberani awale be cancer ana sananga chirante ukazanga cancer ale chato ngamba tando gorani yote cancer ne yegbe rogoliko nzame ogoruzule iya gwaliko droga ilba. There's a high percentage chinga genetic modification food and kenya afale chimi me kenya minaraka zandeyo trust me gwenga jimo genetic modification ligole keminari ngate but for anane it's hard to escape it. You can try your best to escape it but it's hard. Zandeyo le there is no need for you to eat genetic modification food at all because we have the opportunity to eat organic food. Agwakaza na japoron na ni blood pressure boboro niru blood wala minidu na blood pressure minidu na diabetes kapele ngogo environment duro rogo. You don't deserve to have those diseases because gone aligana obodu no konga organic but kupana mangara ni dulenga
civilization dule chingba chingba agera bimbiko veterani kina ho ne bipangaga civilization wakanyame ogwaligo mana aliambatana gwa bombilile gwa gajale gupokashirole munebia ngame mada kalia bele bimbiko mali mara haya galia bele oga masonanga you're not civilized no but when aligo gajia dule pokashiro nzuo when aligole these are healthy food you eat you will never have blood pressure diabetes you won't have cancer but onikini manefa kinaja aligonga oh chine China chine America chine Canada chine UK Australia hao miara kosumo meandikiju imagine me ebia ni grogo masi angame borona ji osuro ngaga fe na le chips gagu chip frozen chips yando kama nga fry so rekini me wo ona enjoy munipanga gyamali kansa mali kuvuroyo because umupingo chamunga gyana wa yapaki he kanya England yapaki he chikini bali na ship lipo imekeye how many months even sometime okurakina no sungo nga 2 years libo ngili me chikini kada jubayo kini jebale kana na kuyembio yo kindi kine nanje kini my hotel o mundu kubayo oh manada kali chips and chicken especially Brazilian chicken do for onion and oni ni pangame most of aligo yakidaha kwa boromuno kanani kwa Africa ya kulenga mboko aligo nga most mboko aligo bambiko kwa kumbale buko ni shino madichoni tabani nandu nani front ko ya imeno ngame there's not going to be any scrutiny at all roko side ngaga health sector wala there is no inanga check up nothing so please ono avoid doing what aligo ngaga western wall aligo especially farani zande jumba maybe but zande please ana serikali aligo dunga healthy because chidole ni kondarani and then mina pay front pakina mina pay dede fa sharp game module nga sharp you in your 20s 30s even 40s vromo kruwa gaya and vrodi bokiki bwana it's so terrible ono no pangame to be healthy you need to make sure your gut is healthy yeah omudu borona bovu sere nego pangame you have a problem straight away it's easy for you to develop diabetes blood pressure because vorodule wake bakere machine na manga apa inobo ya pa na ndukina kuvuchivuro kama manga hachidunga healthy ya mkuno bochino kyo munipangame you developing a lot of things munipanga borodule nga shabo oh blood pressure adichile oh mina diabetes and in top of that inga proud borona voro kozata mukubishikirwa kama a pregnant woman for 9 months shikiri zake kidunga ani ana shabo dule ngotoka pale you people need to really change your mindset there's no needing boronga shabu nga mudu no bovuse it doesn't really make sense mimano nga onaja haro kupangame iyawe munalize me oni duna mana beroni but munaimo chiro indirectly without knowing that so yes chipo ya pangaga exploitation be foreigners so masia meno ngote yeah good chigare ane meno ngo wakane fight heta chinga huge neno ngo wolika mutuna anite sanga gupamu na page popo gupanga gani ya resources ile paguru gupamu neno ni penga kasidunga muna ngwabero munanduka dema agoni kine kakabaga ha muna baga nga chipa so gupado ngame gu situation nduku plania chinga very difficult and there's no recirculation nga gamana na boost gu local economy nga gani lingara so therefore iyo duchini gubole kurale bokina ngani ade gungwale chemo nyigana sabonu ne kanbe ete kamdunga muna sokaji no kwali so jaborudu na mana beyole ineye tige no gu point ngame okay musi magone dule ni identify gwendu mbale chidule kama edanga ya kalas manuka gbatagu borone ka dumbatai so out of your desperateness mukuni benga mo be mana dule wajeno sungwana china araka kwane bono na mbete you just give it kuchugani gino ni decide nani this is one of obstacle ngogu kama nenga haya tungame kana baga gani angwa baga nga as a finished product but the major problem ngame we don't have the machineries ani aja machine na gbaka ngwale mi amanga research sometimes back ke bi kandara guna kusa log
ngagi na yera logre chipa munbehe mune kan bianbe na manawa $5,000, but to get it up to the inanga village yembe yo tinga very difficult. So aboroyo na ina chainsaw, you see this chainsaw ngagi ina yera beangwa nane none ya chidudu yo ngogu machine ina gbangwa nane, and then gi chainsaw le chainsaw yes gaha capacity ya manga hachipokupangame mudoru hechiran nga the whole day nga from wiso to sunset onchinika batulu chipokindi because gaha capacity manyasa, but ina gbangwa nane nga ka gbangwa nane nga tuna wiso kunyom china ran nga 24 well, almost 24/7 genga ne julumba machine ne de ogwa boro munamba kaje ya design nga chigba kindi ya log sungogu anagba kayore nani tikiundo te so gunga kindi jangware ba kindi ja machine kina na yepa dunga very rare forania. So tikini dawale ngame girene sahanga kana kura issue. So wakeni yame gyan tise dagba ti gani aboroduyo gu tricky gudu hongame kamuduna gauli mana bero 5,000 10,000 mu asadika linking on the manufacturers China chipapa specific material, and then mbatafugu pangame mu jump chipagupanga ga shipment most kagbata agency kina ngaga shipment yo muku bomuko Kenya oguyo kina hon kamfuga mana fuyenga monadagi engine dule otadugi machine dule i kanbehe iki deliver foro Kampala yo ki deliver foro Jubayo kamfugu mana gamu ogwa agency sile kine nandu kindo anbehe ikindo ship he tikita dabese iki amwe kajaga mahe du warehouse none wale grengo gupana manga wale bombiko kura burkina na gbalinga mudigauli muduna gauli 10,000 ebero mukinia kinano nanu kanjbe gama he ina mukundu kanu kanjbe ka rogo retail shop, and then kin beke ogwa hane yana ka ship he berewe kinano kini ya munada ka manga hakitu mana chikite kada che port chikeki kongo yo ikili amana chironga guy jahane chondongote. We have to have a connection bonko gupadu rogorani ngame kinano miedanga boro ligi mana te kinano ne kamanga ha ogwa pale nando ka gaga wale muna sign na agency kinagwa agency le kidigama he kideliver mukundu ajebesi rogoge warehouse gupale kinsi kusai, you just have to pay the money. So kutinite ejahene kana manga ha masalane ogwa hedu ogwenga ga sakpako machine kina urukucha machine kina ho na sakpako renjane kanbe bonka awande forani nga guy montanbe ga machine kita sakpako, and then mukugba teteriga ngogu gunika process kini manye korogo ilba kini shile he kamtadu ne jane bero kalas munu gama pakule population du Dubai na dani every single day muna kida gakpa ko kina mana ni eforo kuyembe. So du gukura resource kina yani anajia pada bajian ku fora niyo, and then abronandu kini manja connection, and then gumana ya li heteja muna bi panga uli company gupale ndumi kanuke be Eastern Congo yongame uli umba company na dunga no limo chini China yo ikini gayo machine kini ship head kini ndu kini da Congo yo ikini tuna extract gold wala diamond ya manga ha within 2 to 3 years mukujigupanga juli ton company lima adwa chini China yo ya cha olenga multi-million-dollar company. Why? Because gudabu ya extract hele inafu ahewa 2% for ogwa broduno sungoro gura gore kini extract he kini tumo kini jihe kakusa havulu lingarangaro ikindo ka process China, you know, good kilo sa yangbehe wale masalan du ginonga $90,000 per kilo East Africa yo inandoka bagayo nawa on ya process in a finished product now finished product in a refining wale ki stambo he. It is going to $150,000 per inanga kilo nga banga gaina. So gu 2% ya fuere foro
gumana do awre ne kiki bajena nga 100 and come 1000 ile gulenga gumana anamisi. So therefore jihene anasona nga nanite kani du na kina kupangame anayamba kina Chinese iye kita extracting double idu ni ka benefitingo gwa Chinese bonko equipment beranite guli 2% ni ka fe frani ne kani berenga ngachi du ni ka tumbo sirani that this money will just keep us under the rug bomko gupangame cha monga uniata ani dua kani manji gupangame ani yangame kurali ngara kana ho nasa da gupaya wale ngame ina da ke ina refinery kana kurogeli ngara ikini manji pangame iyo gu lingara na jedabo oni ta jehe ikini refine he kina ho kini bagi kina finished product bombi ko gupangame kay imbe hana na $150,000 $150,000 le nika ya back from nga aira dabo okay then on kini ruhoche katna ka maximize po goni production ogwa ha dunga beronia on kintuna ka ye nani gupabele na manga ngame ejabole me aja propaganda koragani abroko ngame iye na Chinese wo gudule instead okay gulia 2% ya fuka frone ne oni esajika ka zugo shingo ho ka ina wodo gina mashe ja mashini ye nani no ko ni nuach goni ka ono ka bian ha kini zungo jingo gumana na ka ye no gwa mashini le bom ko tin ka dani gurogo within some time mukubi pale nga onima onugi padulele onima onugi endulele and then on kituna kamanga kini kike jabole ko site poko pangame gumana yebi ele oni dwawle ni kebi na gipare tiga kati maingote so gulenga gu exploitation na manga ro ganira go ana ka tumanga tirani nani beleweya so ani dwa kan industrialize tirani kana industrialize nga tirania ana tumanga tirani te kabrovure ye yana million kini di product nga raw product and finished product kini gana ni kupunio ni dunga de beneficiary ngo gu product ni aja ale so gupamu na penga gani ya ya mfrapra chipa kari disi gipanga ga exploitation we must educate our people. We must, through all the means, social media, whatever means, to keep talking to them about how they can stop exploitation, because it's very important in Ngame. We have all the resources, but adunga berani anga the knowledge and the awareness and the value, understanding the value of our resources. Like imagine, like with the diamond and gold we are talking right now. In a very cheaper price. They buy it for a cheap price and go and sell it in Dubai and China for thousands of dollars. So imagine boro me aja hani ngame yani especially borona gegu inane ngokungoyore. The guys who are digging gold in the bush, they're ready to sell the grams of gold for a t-shirt, for salt, for sugar, for a soap. Imagine, look at that. And then whoever's going to buy that gold and take it to Dubai or take it to China or to India, they're going to make like 100 times. So our people need to be educated about that. So Ghana Boro, through Fugowa Grena Wapare, Bangale Nikazaka, exploitation need to be stopped. And also, Adawirani. But one thing which I can give credit to for Adawirani ane bia panga agwa foreigners neyo inabachikana Adawirani kare wala agwa forole wala agwa Somali le miata janga hate wala china manga ogro ne pirani umpenga frani ogro ndu poroyo hale ya boneyo ko na baga hevurusugo ya Ethiopia ne Somali na okuramba to inabachikana Adawirani wala ya bachikana na Adawirani te bimi ko chingo okuramba bale cause the more ni katona ka bachikana Adawirani nego panga me anadailo tutungarani kura tungani katona kasona wadagbarani, and that's gonna be a big problem in the future. Baga sende strategic ascende nga very important kana baganga gane ascende for foreigners here, especially vuru bata when ascende vuru bata gane lingara chadumo kina gulete ze na zere ni ena apa kini kamba chikini da wale ngame agwa strategic abadu vuru batale chinga very important roko rali ngara mpenga frono kwa lingara anara karogo yole agwa burungu zunga uli poro idu
duna akiniga building be go strategic about vuru batazunzo. Okay, I duna kwa bari lakini kwa boronga ye ya tonyo kusayo tutungu inanduka ambe karago yo. So kana baka nga gane strategic about vuru batafa foreigner siya. Mimana nga rungo nga sabu nani but omada ka baga ga sende ho nga gusene vuru bata musunka bera lipa hambatane ya mubege fukwaro. I'm begging of foreigner ya bunuka ya kumbare. Yo yeye kuonene fara nene yakuranga nipote at all. Imo yana muchingije kurapa bale duchipa gupale bang mina ada kape yeah nga gipanga ga foreigner sile panama ngame ajaburunga Darfur I duduna mana beyo and then you know stick kuchige business and then they stick to each other undo chiyo so pagudo na manga ngame mobigu recirculation nga gamana I think chidungogu chada ani educate gani abali borobele rogoyo ngame ani asidika ina ngomodu mana ken okay so mini kama nga pia pawale ngame $1 is a salary to me. $1 is a profit for you. $1 is another profit for another person. Investment. Okay? So ogurani du na arago berani. Ani asedi kamanga pangame guragole instead mu bagihe mu arianga ngaga income dungani. Mumalianga ga income dungani either mudu bomborogoyo ogwa foreigners leni current hebero okay either mumaingo ho ki develop nga kuraparo goyo ahigana remba kamanga ngame remba kamanga ngame kasidungame gu bare chivuru batate watadu chikusai mundu mukuze kingoho kimaingo ga poultry ya kaza ga kondo ejane nga very cheap fulani kasidunga capital beranite kamuduna kondo bisu bero nika tamma para kini manje gwane mukuni develop modu munaka generate income chira mumu stickinga kana kutini ni ya gigana na da gupangame ani invest kurogoyo kan invest kurogoni yo anakadwa aduna mana beran because mana bero to mudu akamulihe but therefore ani sticking ko kuchugupanga ka investing ga rogo kupanga ga production nga gani so wogu some years back ana fresh popogu strategy ngame ka encourage kupanga me kasudunga upload bero kamo mo se dikadu dongo go bombu ogwa foreign na yele ikine rent he when ka rent he then gumana ya for either you turn it as your income wata do munuka reinvest then gulenga gabuni and then anya hanga gu veteran do yo gu pamine biebele na manga ngame gilima Darfur na jara go na occupy gu panga ga business ile it is because why gani abora manga ga business yo confidence rogoyote agwa Darfur mabiole ninga mustedi ka ujiro wuli bombo walenga fitikili bombo mada baka na vuluwe ya pana bodu ko na vuluwe ono dukane beni now do value nga gaha with a lot of money but gani aboro yonga kina tabali adu bero mukumo yinga munada ka produnga luxury house just because tabali abero munara ka gumana ma spend he poro yo comes from that tabalia. You will not run that tabalia for 2 years till you wipe out because gama ini kamuna bodnu kana kurogoyo munada karaka gubaka yani munadu dukani bero watadu tabalia skido kenyame mana bero na bodunu anino guparo gurani onga show off more than what we own borona kana 10,000 beni niki mangitini nga una 50,000 guni duna 50,000 niki mangitini okaya una 1 million beni kini manji kasara zato nikarehe and then kutini te munaka vipangame ajapa mama ngahare munata bena pa life none mukini bane pa kazunga jipa gadu kani none so wa munaka do in between the two munaka vipangame ti sinaka chachi bombiko munaka ma focus nga kuchigukura hate munaka focus kina kuchigupanga munada ka manga chiro ibiro nga muna mana chiro gwa padulele then kutini te gu bini gu legbo kama ni dunane chipaka strategize paga business nonene
tibelewete and then muna focus kina lipo kura pacha then ga income kintu na ka reduce so aja hene tina bagani abro na sagani abro kusayo na gani a business muna bi panga borodule na tumba chini atumba after sometimes ni machibelewe nikigabule ka so ko na bino and then korakina ngame akina na matona kamanga business mburani rukuti munebi nga wananye rogo basa nya anonga ku matate na azoranga ate nanye basic na rogi pale kani tingate yiborole segi keni tingate ni subes mukosa changa yiborole in but business na manga anyway chinga later ole ana mala chwana chada andigisi program so gibakere taba furoni no borondo ko goroni to ko birane rogo TikTok na rogo YouTube unfortunately ina dunga barani and prescribe ko Facebook te due to some technical problem but next time we'll make sure that aneka broadcast rogo Facebook agwa papekane no boruno kane ana penga nga no gondugo panga anini apo shishoronite ani ye kane ka frach papa ogwa burone kwinyo muga aboro ne kwinyo muga lingara na naida wena pa na mangaro ga lingara gu ini moho mu yeki pefare ko me no go ya minini he na pe afo ko chini the more ani ko suno ga educate chirani wa aboro the more ani ka suno sa chirani the more ani ka dunga waya kana munga chance for aboro ine ke exploit rani uyapana pranga ga exploitation and then the more ani ke no pagani system duvuro gani lingara and the more ani ke no pagani kini ke pa aboro yani yengo basic ka pezile frani ka anangarani andu ka fuka lirani isugu chige rogozezere de air conditioning ulio China yo Ethiopia yo Morocco enigidipa so apaya wali no bodu kani zeki bangirani ani sedi kana wayamba nga accountability all right hold me accountable, I will hold you accountable because without accountability we cannot develop as people and without helping one another kazaka berani we cannot move our heads as one people. That's why Anayam and Dede Goroga LTS is very important for us to educate our people. We believe in the power of educating people using the media because I believe media are more powerful than anything else because power nga fugo ka peka pa for aboro. It's more easier, it's harmless, in so many ways. Abonika giapai kuchini ikiruguchona ginapana manga. Ogipana pefroni ane. Please, from now on, gumonina jarane. Kasidunga muyembe mujuba ya muwalimo ya janga ambatano te. Kaza jiro munduku azaka na yakinge dawa. Bako dikina hachi iya dawa. Gibako done biele. Chirogo iya dawa. Wa namba doa aliole. Mujengu namba likili mishokorogo Google search. Chinikafu details nga gudawa le follow na hapa ino bodu nduko. Miteni yamba kiti gudawa le, miteni chinika expire, ga hasumi yenge gine kaza challenge. Chinikafu go information follow na waku chini, mukuru guchira na gudawa mambira haku chipotora. Bimiko gine, nduku panga na pegu pali chini ngame, aboroki na hoi pikia wale begu panga ga negili gine mbira expired dawa. And aboroki na nabaga expired dawa fa aboroyo. So kamuniki gidewo geleki panga gudawa le, yamba kede yom kida chima expire kuchini mama bata sachiro kamu nimbilihe kura paki no kamangaro so chao gapai ana mangadede goroga LTS masia minikafu 1 minute for mu yasedinga ka funga yanga da fugoro fo kwa brona jona wale no boy nduko and then kuchini ani kini kaji so yeah tamba fo guroni ni jigonere boka jana gani apa pale gerenga ana educate chirani kini educate gani aboro kini zakilio guyoyo ne inango gini pana manga ya so ana peke Japan ne tino ndo dungwa aboro and then ina pape fulani yomburani private ni peke fulani chidu and then kinanya hana songo dana sodo gupangame ana manga ge pale dede ona unfortunately kurare bokana ana manga hate bomko anyaha nga kinare kire kya boro gani de video la pakana hana ndo jeneyo chikini so gupangame kani mwengo ya so chidungo gupadu ono hodo ulire gbani berani anaye ya no go lenjana ke kamanga ha aniki mwenje kipeke froni on kigitronya nani chidu ogwa pape kyane ne dunduko anamanga ha ndugu pana create gupanga ga YouTube channel bamko gupanga chinyenyo permanent
dungu kura hekena na manjia na frach papa harogo Facebook, and then Facebook una kipe only for 30 days. After that iki je kusaya. So dungu a record kina hona ma delete berani. So anakini ndu kurogo inanga YouTube kini create channel nga YouTube. We are not looking for popularity. So kurogo kura borokena na kya message fare ngame wo aburo bingo gani channel gete gwa pale sunjeti gani channel te. So we are not looking for popularity. Gwa anada kama ngame ana educate gani abo. So gumo big gani channel nga chinga helpful rogo gwa logic ana pekayo. Please muji and then mu subscribe kuchini. So gani inane Azande live talk show in all sentence, then muneka biye bi muku subscribe kuchini. Watadu mu share ha na gwa bora inongo patch paya. Then ka watch gani a program kena edundu kone basa iyo gumada ka watch he muku watch he. So anaka improve once we have the everything in place. So anaka improve pa gani na so wale anaka miada ka link everything kuchi Facebook na inanga TikTok at the same time. So anaka broadcast ino gwa brone birani rogo TikTok wata drogo Facebook onaka dua kini birani iyo platform ngo gumbachiro. But rogo YouTube chinika duyonga permanent. So china nyonyonga permanent. So chidungo gu permanent da kape. Tamba infroni dunko chipaka jogo nile bukika janani. And then oguronia hana sogarani china payata ana sogongoroni chigoni te bonho ana soganinte. Gurebe singa gani difference watadu gu difference dudu da gwachirani noni. So chidungo gu padu and so bakale tamba benche chini. Mina gasa gi umba sipati fo gwa boro du na pakarapa du na kaza na gwa pale du nuko ani jigu pale mebelenga gani bakumanga Moses takpafi amvurako pigba yengliyo and then bikare me poko yembe yo. So kuniki di message we so fare nani so chidungo gupadu so anafu gani umba sipati fuko kwa duadu nani gurogorogo show ana manje chipopo gunanjaga agriculture kukudu kina kifura so chidungo gupa bien gani ulu bakumanga takpafi so umvurako na pigba yengliyo mimeno gumvurako lewenenga bumko kwa dukine yembe sometimes back. So chidungo gupadu ana yena ni uliguru ya gudole sido bakale tambaya oni duna zale dache rogo ni abado ni rogo edunduko tambaya froni and inshallah na gachani bale ranze ngune yo na kura topic anika fresh papa. And please ona kida topic frani nga gwatako ne bienga me anika fresh. Urupere ngona anake nani next week. Urupere ngana ke nani next week kafra chuba.